Так, вітаю всех, я Шабубеляш, я тут гэта у мяне ўсё дрэнна. Я не паспяваю тое-сёе. Ну, але зараз мы будзем глядзець Summer Game Fest, я буду не адна. Капец, тут усё пачалось. Уф. Так, я спадзяюсь, я не пропустила много. Так. Мяне зараз капец як напугала. Ага, вы нічога не бачыце? Ой, боже, на якое. Бэс, только не крашніся зноў. Калі ласка, не крашайся. Так, Джеф Кілі тут. Тыц. Зараз я у дыскордзік павернусь. Так. Пупу. Вітаю всех, у меня тут усё дрэнна. Так. Першы анонс гэта Оді ад Кадзімі, хутчэй усяго. Вось. Мне падаецца. So, you're the Вітаю, American Михась, who ти called мене earlier. чуєш? The sister of the man on the third floor. Ah, welcome to Paris. Пупу. It's so nice to meet you. Oh, it's freezing. Come in. Come in. We don't want you to catch a cold. I hate to say it, but your brother is, well, quite odd. In we go. Алло. Вітаю. Oh là là. Mais quelle pagaille. Алло, мяне чуць? He's made such a mess again. О, всё. Think I just cleaned it up a week ago. It's like a boulder rolled through here. Huh? Ah, the delightful biscuit. I'm sure he won't notice if we help ourselves. Oh, I'm so sorry. It must be the maintenance. Bring some nice coffee. Це буде некий. Да. Ой. Я не ведаю. Блин. Всё. Фотофрейм. Так, все, вас подушила. Redmi Zone. Так, тут І зараз есть. Крамак. Хуяк. Скримак. Не, блін, не їбали. Опана. Код Вероніка ремейк. Еще ж Код тебе. Вероника. Серьезно? А при чем тут Гэта Франция? резидент? А, пятый? Resident Evil Вифа 5? Вероника. Не. Евил. Чекай, не разумею, при чем тут... Там у Клэр. Франции были... Клэр. А, это просто, мабуть... Вероніка. Не, ну коли Клэр, то Вероника. Сюди. Вероника. Вот. Так, трохи ще Хто організувати пропустив? треба. Ну... Я только не разумею, при чем Юху. тут Франция. Так, пробачте, у меня ўсё дрэнна на трансляцыі, але...
Я намагаюсь все підлучити. 27. Ну, 27 я не звичайно випускаю свої гульні у лютому, тому і хоч майже ще Бачиш, гульні Крейм, відкрито мав рацію. Першим же ж трейлером. Some surprise breaking news from one of the top independent game Блін, готовий studios Михайло in гроші the world. коротій. Hello there, I'm Cuphead here at Studio MDHR headquarters. Top Independent. And today we have До a речі, special я announcement for забыла, all у of меня you. есть гэта We're бинго. happy to confirm that development has begun on a brand new hand-animated Cuphead video game. Пробачте, хто глядить мою трансляцію, я зараз усё намагаюсь починить. Гэта вельмі цяжка. Пробачте. Дайте, мені треба вайбік It's still in зробити. early stages, but we look forward to revealing more when the time is right. Well, from all of us here at Studio MDHR, thank you for... I didn't know this was plugged in. Hello? Подожди до Ну того так, 27-го. до 7-го. Oh, indeed. Oh, you want me to tell them? А Yes, після I'll tell. Вероніки Клерича 10 Yes, right було now. у 4-му, у 6-му, мабуть, було, ні? Каточок ти гуляв у Seems I have 6-му, там one було? more surprise. A small team within our studio has been working Мені in вже так secret все on розмилося в something голові. completely different. This new project is a love letter to the era that brought us into the world of video Жил games. докладно була. We have prepared a sneak peek, and Клер, I'd подається, не say було. То поки я є, після Вероніки я не it's пам'ятаю. pretty ну. radical. Over here? Ahem. Pretty radical. На, вот то Реквием не тоді. А, ні, я з 5-ї був, это... А 6-й, боже, ну там же ж така трешатина. It's Mighty Cuphead Adventure, Подається, не було все. a new fast-action platform shooter with arcade Так, quality а graphics and можна amazing посилку на sound. стрім Together? Mighty Cuphead Adventure. А, я на тут уже, типу. У Дискорді. Ну, кстати, это бесплатно. Просто долучайся, там уже одразу додасться до обогульного чату. Oh, I love my puppets. That was great. And Не there you have it, пробачте. two brand new games from Studio MDHR up in Canada with Mighty Cuphead Adventure, a true 8-bit action platformer coming to consoles and PC, and then a brand new hand-animated Cuphead game has been confirmed too. Great news. All right. Well, now please join me in welcoming my co-host and partner in a new game discovery website called Looking for Game. It's Lucy James, everyone. Люсі Джеймс. Thanks, Jeff. I am thrilled to be back here at Summer Game Fest, and I'm excited to share in so Lucy James. many incredible announcements. Now, this next one is very Просто Люсі special. Джеймс, і It's a все. game we've all been waiting to see for a Ладно, long похер. time. Пробачте, Тому YouTube, що я ви не тільки побачу відома вас, акторка, ні? ваш чат, все, я здаюся. Франция так навіть А що таке? антагоністи Так хочуть буває? Василі Петристи продати по Франції. Але французами, здається, не були. Ні, так, усе хуйово. Ладно. Франція, там навіть антагоністи, хоч і косили під аристократів, типу Франції, але французам здатися не були. Здається, Це не ось були. гэты? Ну, за Вероніку я Яких? хрень кажу. やってくれたわね。 А як їх там брата і сестру гэтых звали? Я просто Вероніку не гуляв. Не складав. Я увогуле не уявляю. Мне гэта спойлеры будуць улічваць, こんな時代を見逃 атрымліваецца. す会社ではないの。これは最後のチャンス。 Так, говорить по японцу. І вітаємо Регана. О. І танки Рогана. Усе, Рогана каже, що усе з'явився як обогніший. Нехай полігот. Нехай гуляє пульні на аутентичних мовах просто. Я ні холера не розумію сенсу. Alien Isolation 2, Олег очень ура! приємний.
І що, у мене знову трансляція стає? Ну, Боже, я познала її. калі. У наступному годі хочу ще. Є. Блядь, у мене так само Два. трансляція Я стоїть. думав, це год зараз буде. Просто вішліст. Вішліст now. And I'm Anna Sofia, Можете art дати director вішліст. of Alien Isolation 2. On behalf of the whole survival team at Creative Assembly, we're very excited to Hooray. share our return to the survival horror genre. It's been 12 years since we All released the hope. first Alien Isolation, and we're continuing what we started, creating an authentic new chapter which builds on that core isolation experience of escaping the terrifying, unkillable, relentless alien. And this 20 time, годов we're уже unleashing the Isolation, alien on 12 an в unsuspecting першому colony Isolation. world. From the claustrophobic confines of the colony itself to the exposed Щось у Steam я не and бачу sterile Alien landscapes Isolation around it. другого. Kurosaki Station is a new hunting ground Ну, for ось the його ultimate тільки apex анонсували predator. сьогодні, зараз. Players will face a desperate struggle Ну, to написали survive and вишліст escape. now, но And я we не могу cannot wait to додать show you вишліст. in the Ну, future. почекай Ага. годинку. Бачи, Білорусі нема. Так у мене Steam усё, не белорусский теперь. А. Thanks so much, Anna and Al. Today, we are honored to have one of gaming's true visionaries here with us in the audience. For more than 2 decades, his work has reminded us that games can be emotional and deeply human. From Eco to Shadow of the Colossus, to The Забыл, Last что Guardian, это что-то he has left спойлеры. an Ага. unforgettable mark on this І, medium. і тут Please моє join me бінго, у in мене вже тут recognizing столько the бінго. legendary Fumito Ueda-san. Боже. Ueda-san, great to see you. А щось, до речі, там? з Бінго... Так, Здійснюється. так, Now, я й говорю. let's talk about his next game. Ви уже третя бінго, розумієш, здійснилася. А мені все тормозить. Well, now it's time to step deeper into the mysterious, unsettling, and Ілляш epic перемагав world все. that marks Ні, там Ueda's 4 first треба. game 3 in недостатково. a decade. Let's take a look. Пробачте. Гэта, Короче, я клёво. чекала гэтую гульню. Epic Games. Нешта про андроидаў. Гэта гульня ад распрацоўшчыка Shadow of the Colossus і Last Guardian. Японія ўжо анансавалі, просто назвы не было. То бок праект якосьці там, і ўсё, што было вядома. Вось. Що тут так само колосаў трэба забіваць? Каб половинку Тут, андроидаў? хутчэй на ўсяго, наадварот, будзеш кіраваць колосам, роботам вялікім. І забіваць мелкіх людзей, які на тебе лезут. Мы не ведаем. Головне, щоб не вірили не кастрували. Ага. Або розбивали на 2 частини, або ремейк тройки, я хз. Замість перекуру витратили час на то, як різати. Ну там дивна команда робила його. До речі, А третє- тройки... Оригінальна так само була така картинка, чи? Ні, третя оригінальна там була, вона зовсім інша була. Мгм. Ген Атлас. Да ні. Я чекаю. Does that look incredible? Там полову All right. хуйні ти ходив I по cannot этому wait for городі. Gen Atlas. Thank you, Ueda-san. Ось, All і right, він був well, next we вельми travel буйний. to the А east, потім ти на to трамваї China, їхав. circa 848 AD. Blood Message is a cinematic Уже у часовні, там single-player ще по action-adventure часовні game бігав from полгодини. NetEase. You are a messenger Після ще to по этой embark по колокольні on a бігав, perilous по eastward больниці odyssey бігав, with по your шпиталю. son, fighting against Ось, the так cosmic odds. колокольню так прибрали з усім. Часовню. Мгм. Да, там это вийшов Gothic ремейк, але пам'ятаєш, щось там не то було. А это хто мертвий лежить? Голуб некий. А, ні, не мертвий, это свистулька. Бля, у меня такая есть. Я зараз могу нею згуляти. Так, нечто про самураїв, щось таке, ні? Ні, мені подається... Може Баннерлок Китай, монголи. протяг? Ні? Ні?
Китай, монголи, ні. Наступний. 一起分歧，却从未有人坚守如我等之久。今日天枪大捷，以寡破众，背对着 Это монгольская? 手工。 Чи китайская? 好剑，又进进了。Правильно. 阿爷，大人们说，只要和西归堂，你不打仗， Это руны. 也能守住我们的家。 Династия Тань. Мы сегодня быть китайцы. 再不投降，全部杀光！ Маслица огненная. Туди на їх. 不降！ Китайский отказ. Kingdom Come. І що там вдалося тих ПГ-30, щоб... Ну чому сюди кривять? Чому не можуть випустити гульню, де тебе просто треба ось, блядь, Веселка сидіти з вилітає. женщинами ось сидіти і ось, ну... Не веду, щось добре, ну хоч можна хоч щось. Одна кривіша, одна, блядь, нейкая бойка, нахуй. Ну, кольки можна? Я просто хочу, блядь... Ты кайнзой, что не? Шасти, нахуй, в этом Пробач житті мой стрим, тримати. я тут О, проти... ось, ой. Покуль все ставлю на паузу, покуль Ось не это наладжу. Blood Message. Настя. Як красиво лизойка, кровавое послание. Гербатная церемония. Хоть на мобильный гейминг. Больше трилгат складывать. Бля, да я гэтым займаюсь, я на анаграму проходжу. Да І я в Life шмат and Deep Space гуляю. чоловік Там гуляв. мужчини полухули. Stranger than Heaven. Звертаємося. Мгм. Опа. Ладно, пробачте, я забайтилася. Трейлер апдейту. У них такие татухи, те костюмы. Татухи. Это ж как кальены были голые, и они выглядали, что они голые, да? Тин, тин, тин. А звідки Тупак. пішов номер Тупак. відео? Серйозно? Чекайте, а Тупак не помер? Помер. Помер? Вона каже, біля тебе щось зламалося. У меня? Мгм. Я ведаю, я все выключила, потому что там все хуёво. Ну, я намагаюся зараз починити, але так.
Ладно. Снупдога покличуть? Да. Да, прийшов. What's up, bro? Бля, йобаний Снупдог. Тынь-тынь-тынь. У меня все зламалося. Як так будем сидеть? Я не бачу чата. Я сподіваюсь, там Хто усе глядів стріми добре. Снупдога? Як он сидить і долбить друг. На твічі. Може, поколь перезагрузить Алком на ноутбук і поглядиш просто з телефону зараз трансляцію, як нічого не пропустити. Да пофіг. Да блять, пробачте, гэта ўсё піва. Death Row Games, you know, we're building a hip-hop gaming universe, bringing an authentic culture to life, you know what I'm Ну, saying? я We just чую got a lot of plans that Снупдога. we're planning on actually bringing to life in the next, you know, couple of months. Okay, well, we'll hopefully hear more on that soon. Yes, sir. Thank you very much, Snoop Dogg. Thank you for joining us. Thank Yoki you. Yama-san, Jamil, appreciate it. Thanks, guys. Fantastic. More crazy stuff to come. All right, next we're excited to announce the stunning debut title from a new studio in Не пробачимо. Ага. Hex is an open world Ага, action как мне adventure похуй. game from key creators behind The Division and Little Nightmares. Усіна робота з Embrace the глядачами. Wild North as researchers stranded in a mind-bending, player-shaped Скажіть, дякую, що нахуй не world. послали. This is a very cool game. Пошлють зараз. Подається. Ні. Я вухолі злая зорка. Тому, ну. Так, хто вміє читати по этому? Що це за іерогліф Гучить як щось з Дюни. такий? Ох, это не той вже хастик, який анонсували вже, ні? Тут написано, що кахають маті. Це ж моя Може, мова. які... Може, щось до Once Human додати? Ні. Та все дивніше. Жадають з нею познайомитися. Ні, це нечто нове. Ні. Мультиплеєр не подається. Що, який-небудь екстракшн? Чи що? Вайби контролер вже? Чи що? Це саме, ну, бачиш, мультиплеєрне подається. Нечто. HX? Хаекс. Ну, хлопці, ну що ви наробили? Ви собі скоро було свій кубик, блядь, сувати куди не потрібно, а потім бігати. Так потрібно було. Їх завжди сують свої кубики куди не потрібно і бігають. Коли I блюбери can't wait to допілять. see more from Hex. It looks Поїбс, absolutely вишлість now. stunning. В We Steam have і в much Epic. more SGF to come, На but PlayStation first нема. on June 14th, Dead by Daylight is celebrating its 10th anniversary. Watch this closely because here's a little tease of what's ahead. 10 ходов ДБД уже. Так. І що, на когось нового додадуть? Вось Ну, посылка на бачиш, Бінга, калі камусьці ўсё яшчэ цікава. Можете адчыніць. Вы все бачыце або не? Так, я бачу. Клоун будет, что? Вось, можете. Тын-тын-тын. Давайте без Калі клоунов, што? коли ласка, я их боюсь. Кодзима был.
Alien Isolation был. А маппеты это что? Гэта у вуліцы Сезам, ігрушкі такія, лялькі, і насамрэч гэта можна і зачерпнуць, я думаю, таму што былі у Капхэда а-ля маппет. Так, гэта не з вуліцы Сезам ён быў, але ўсё роўна. І насамрэч... Хотим Alien Isolation, а что ты еще? Какие-то маппеты вот такое. Зараз я адчыню. Зараз, пачакайце секунду, калі ласка. Сент. Боже, як я налагала так, Alien Isolation 2 Project Robot. Gen Design. А, вы так. Это вы считаете, блинная голова была на лётала. І маппети. За шмат хорроров, а Макітчик проспав. Макітчик любить хоррори? Так, это что? Tent Guidex of Sophie. Assassin's Creed гэтай 4-й Black Flag. Ремейк. Пока у тебя не Assassin's Creed. Assassin's Creed. Не, у Бинга хочу. А, у Бинга не есть? ПК есть. Ассасина нема. Ён быў у мяне ў PlayStation-овскім Бинга. Так. Але насамрэч Assassin's Creed я бы написала не гэты, а Hex якой. Новый. Как это будет ремейк? Так. Ну, гэта супер-пупер ремайстер, но з новай баёўкай, так што я бы сказала, што ремейк. Вітанки тільки. Вітаю. Вітаночки. Так, месяц тому уже насывали. Блин, а что с трансляцией? Ну, у меня так Человечки само. я не веду, не зовсім не... А, Гэта у іх. To SGF, that was Assassin's Не видно, мне Creed уже Black подумать. Flag Resynced, which is arriving July 9th. Now it's time for the announcement of a game that reunites one of the best action game А можете developers паглядзець, я in the ўсё яшчэ world. з вами у супольным чаціку, так? Так. Добра, ўсё. Не. Легендарная франшиза Paramount, гэта, Не ў мабыць, супольным Blade. чаціку. Синхронизованы. Мабыць, гэта новы Blade ад гэтых, ад распрацоўшчыкаў Dishonored. А, цікава. А Ты не, мяне Bayonetta, паказваеш, Automata, Ninja Gaiden, Platinum Games. А, у супольным. Ну, у мяне Нир ёсць у гэтым. Bayonetta. Але ўсё, што залішаецца, гэта помста. Blood Rain. А, Да Last вас не гонит, Ronin. на Porsche не гонит. Teenage Mutant Ninja Turtles. Черепахи. Слэшер про черепах. Черепахи, а Porsche не гонит. Guys having fun yet? We are just getting Это там, где Рафаэлло, блядь, кто там еще был, Микеланджело, Леонардо. крыс там, крысы еще там. For Expedition 33 and Final Fantasy 16, it's Ben Starr. Вот здесь черепашки-ниндзя, есть, блядь, Тёртл, блядь, Ронин. Ты гаузер. Его просто не взяли у тусовку. Hello, Summer Game Fest. О,
Бен Стар. For the past little while, I have had the incredible opportunity Актор to озвучки, step into the відомий. world of Fortnite as the visitor. And today, I finally get to share a glimpse of where that journey is heading next. We've been working on this for a long time. A new season is about to begin, and everything is about to change. Let me show you what's coming in Fortnite's next season, Runners, launching later tonight. Ура, Fortnite! Ха-ха, 6-7, Fortnite! The hunt for power breeds chaos. And that chaos is spreading with these sprites. Так, я хотела поглядеть, если автопереклад субтитру, але я не хочу нічого поламати, тому я Нема. просто нічого Да не я спробував, буду. ні, нема. Нічого не буду ні натискати увогуле. Ого, бачите, як набої рикошетять. Пулі. И они И прибрали насамрэч- режим от первой особы, насколько я ведаю, того, что вводили. А, я увогуле не ведаю. Вітаю. Мінчук, до речі, я зараз не бачу, хто кому пише у яким чаті. У мене як Так, усе у моєму. ми разом усі одним, блядь. Боже, що вже Викиди відбувається у дали. Фортнайті? Там усі є уже, Там да? Джон Уік, блядь, Ага. був. Где он? Так, Кого Так? нема в Фортнайті? там є усі. Нифига. Чомусь. Михайся, ви треба управляти. Непорядок. Now, if you're wondering how we end up До on речі, this про код Вероніка я вельми хочу оригінал пройти. Він у мене на PS3. Ось. Ось. This season we Так asked що, every мабуть, player to choose a пройду side. перед And in the гэтым live event, that ремейком. choice changes your experience. It has all been building to this moment. Ну, я не Party могу starts at сюда. 7 p.m. Eastern Time. Докладнее, Doors пошли open симулятор, early, наверное. and trust me, you'll want to stay to the very end of the event. I've got a little surprise. У вас так Ну, само що, все ж розсинхрон? синхронно, Так, так. Так, Бау. він би цим би говорить, блядь, ні. Угу. Это у их проблема. Гэта їх, так, так. Там скала, блядь, побіг. А так де це побіг? Магчыма. А, ну коли Fortnite, то там, блядь, хто завгодно може побігчи. Now it's time for a special announcement from Bandai Namco about one of the most influential sci-fi Банда franchises Нямко про ever sci-fi created. франшизу некую. On Earth, Соняшники. mankind measured time by seasons, not sirens. For a moment, the future felt promising. Коли sci-fi франшиза... Ладно, я хотела сказать «Зорные Ставили войны», сонячники. Out here, але that не. promise is a lie. Ой-ой, там что-то было про Веронику, секунду. Версія для плойки Вероніки це шла. Краще Dreamcast в оригінали побирати, як Рейн каже. Ну, просто ёсць яшчэ на PlayStation 4 і 5 версія, але мне падаецца, она такая Нема. самая, як і на PS3. У PS Store Нема ёсць. там. Я бачила. Я бачу, PS нема. Store. Не? Ладно. Там є тільки PS-емулятор PS3 можна запустити. А, гэта, мабыць, мабуть, Armored эмулятор, Core? Зараз показваюсь. А, не, Гандам. You're our last hope. There's one man, Ой, яны пачынілі рэсінхрон. the Та pilot. блядь. По великих мечах бачно, ну так. Гандам Орбіт. Шпіколі, кому не поле.
Карацей, калі камусьці ўсё ж цікава пра бінга, вы нажимаеце на спасылку, і вам даецца вось адны і тое ж тайлы, як і ў нас усіх, толькі ў розным парадку, і таму у кагосьці можа быць бінга раней, чым у іншых. Вось. Неяк так. Трэба 4 у любы бок, або 4 на крэст. Каб бінга была. Вось. По дыагональ. Так. Але нір хутчэй усяго не будзе, таму што была вось ад Platinum Games новыя гэтыя чарапахі. Вось. Ладно, Та паглядзім. цётачка прыгожая, маці боска. Сукенка. Добре. Ці бінга спасылка была? У мяне закрэплена павінна быць. У маім чаціку Я не зверху. ўспаю, я в чаце Золькі пытаю. Золькі ж не закрэплена. Я зараз закрэплю сваім. Просто разумееце, як цяжка, агульны чат на ўсіх, ніхто, блядь, не ведае, дзе каму вы пішаце. Так. Ну, абыйся бачна, хто каму піша. Гэта ў вас, гэта ў мяне, а ў мяне зараз усё зламалось. YouTube чалавек увогуле улецеў. OBS увогуле вылецеў нават прям перед стрымом за 5 хвілін. І вось тут чатик запусціўся в OBS, каб я бачыла, але ён такой сабе. Прабачце. Ну, гэта тое ж самае, як плейс у Роблоксе, дзе ты просто шкло нясеш разам з кінтом і намагаешся не разбіць. Не, ну выглядае прышпільна гульня. Качак мы любім, так, так. 10 просто. Тут будзе дупу разрываць. Абуду. Экстрим. Штосьці было? Так, был Alien Isolation 2, был Project Robot і Маппеты. Так, выхадцы з Naughty Dog, Infinity Ward, і яны сышлі з гэтых студій, каб вось зрабіць вось гэтую новую гульню, і вось зараз яе анонс. Гэта новае штосьці. They lie. They're bullies. Тай-файв канібачников. Yeah, I got one. So that's what I say when I look at someone like you. Bully. See, that's where we're different. I genuinely like most people. Oh, well, then you're truly a sick fuck. На PS3 по сумісності PS2. Якщо там, наприклад, на Dreamcast є багато роликів, на гроші ні. PS2 не тягнуло такого. І так мило зрабілі, так ще цей момент з якими грі зрабілі як окремі відеоставки. Ну, паглядзім, калі зусім дрэнна будзе. Просто эмулятор Dreamcast цяжкавата мне будзе гэта зрабіць. Вось. Па Star Wars павінны гоначкі паказаць. Так ужо паказвалі. Ну, вось яшчэ раз, магчыма, пакажуць. Або Star Wars сябе Xbox забраў. І тады я набыюсь не на гэтай прэзентацыі, а заўтра. Не ў нядзелю. А, не, у нядзелю, пасля заўтра. Так, прабачце. Хаця мы ўжо ў суботе. Так што заўтра. Ну, яны ж усё адно ў ноч робяць. А, не, увечары. Сёння ночь. Калі гэтая гульня ад сцэнарыстаў Spec Ops The Line, тады я яе вельмі чакаю. Калі гэта тое, аб чым я думаю. Потому что сюжет у Spec Ops The Line был офигенный. Crossfire. Crossfire — это мапа с Half-Life.
Я For такой. over 18 Смайлгейт years, подається. Jacob and I have developed character-driven games with the goal of thoroughly connecting design and story. In Какие Crossfire, усики, фу. two opposing operators must form a temporary alliance. Depending on one another is their only chance of survival. To support this narrative, we completely rethought how cover and traversal Тут work вам не together месяц, так. and created a system that Понять rewards уже бокс, tactical або я thinking, без гоночок. stealth, and repositioning. It's called adaptive cover. With adaptive cover, our player character Layla dynamically Або і зараз adjusts her будуть stance to гоночки. react to the complex Усьо може terrain здаритися. and the enemy's line of sight. It Усьо fundamentally може changes стати your гоночками. relationship with the environment and becomes an active Адаптивное хование за камнями, погляди. Shout out to our amazing team at That's No Moon, who are meticulously crafting Crossfire. It's for all of you who, like us, love high agency, single player, story driven games. Thank you. Amazing. Thank you so much, Давай. Jacob and Taylor. Now, last year at the Game Awards, we introduced the next game from Remedy Entertainment. Here's a new look at the mind-bending world of Control Resonant. Контрол, резонант, зноў. Ну, гэта новае штосьці, магчыма, так, новы трэйлер, не той, якой быў на PlayStation. Виставлено той емулятор тормозила. Здавався, коли завантажиш мобільну версію цього емулятора, Вероніка пішла про зікращення, ніж на моєму ПК. Правда, щось кешка? Ну, я не ведаю Ого. туды. Це правда з телефона запускаць яе. Джесі. Была ў трэйлере на PlayStation таксама Джесі у катсцэне там. Ну, все одно ж доведеться за її брата, вони ганяються. Так. А не ведаю, мне больш падабаліся вось уютныя гэтыя калідорчыкі гэтага будынку. А зараз на вуліцу выпусцяць і мне будзе некамфортна. Так там і Metroidvania была, тут будзе наадварот адчынены лакацыі. Музыка качае, пиздец. Но калі А я прыгадаць... Боже, А яна ёсць? хто... Ладно, потым знойду. Мне падаецца, пакуль не. Які жахасці. Гэта Я б музыка дадала. гульні. У верасні, калі гульня выйдзе, тады будзе музыка. Вось. Ну, звычайна, осты яны ўжо ёсць. Right now, it's time for another Summer Game Fest exclusive. The Ну, можешь announcement of the пошукать. next Шахасик, game где in a story. у сне... Бля... Ой, ладно. Фредді Крюгер? Among the Sleep? Гульня. Гульня. От третьей особы же мужик приезжая у шпиталь, поліціян. І там починає вже лухтати. Evil Within. Так, Так. дякую. У нас тут анонс. Ось, і там же ж як... Просто як город змінявся, я за гэта кажу, то ж саме. ММО. Працягваеш, Іграэль, прабач. Ну, просто тое, што Control Resonance перанеслі вонкі ўсё, вось, змяненні, вось, які, ну... Боже, налеплена дзіўным. Ну, вось, як у першай Evil Within, якраз таки, там же ж быў узровень у горадзе ўжо. А калі Нормально Сілсонгу гулялася. мусіць вийти? Сілсонг де усі? Невядома. Але яго анансавалі на Новы год. Так што паглядзім. For a cause worth dying for. To you, we can promise magic. Guild Wars 3. Я не гуляла. Alien Isolation досі у Steam не з'явілася, друга. Арігана, што ёсць за 45 баксаў у Беларусі? Там вось гэтая гульня, резонанс ці And што? live online around the world. Control. I'm Colin Johansson, the studio head at ArenaNet.
and I want to thank you for watching the exclusive Я не first пам'ятаю, look що at our просто upcoming до game. гэтага був. Набув уже. Time is right. О, Віншую, The віншую. evolution of the MMORPG. Ніхуя And that собі. game is Guild Wars 3. Ну між іншим, Guild Wars, ніби ж якраз таки одна з нешматліких адекватних РПГ, яка ти набив, ніяких підписок, просто сиді собі гуляй. І все. Ну, паглядзім. І яны гавораць, што гэта эвалюцыя MMORPG. То бок я спадзяюсь, што там будзе штосьці такое. Халя Новое. 30. Не, ну, вось так. Пиво не кушать, не готове. Я как бат купил. Так, Рыган, сердце кровью обливается. Так, 45 долларов для Беларуси. Региональный кошт. Тана или ўсё роўна? Get ready to Да blast пиздец. Відчувальна, вельмі daring відчувальна. races, dangerous rivals, and some very familiar faces. Это не 70 баксов другого богу, конечно. Is coming this October. And now Як мне придется О, Веронику Star набывать. Wars. Зорные войны. Divinacos. Дочекались. Is pod Galactic racing. Racer. Там хтось ці гонки чекав у чаті. Сумний сум. Та ні, Alien Isolation, Project Robot, мені сподобалось так. Бінга у нас. Зорні войни, коли що закреслювати. Мені ж 3 по діагоналі. Ну, а що там опошнє? А нічого, діагональ скончилась. А, не та диагонал. Жаль. Это что, гоночки? Так, по зорним воїнам. Ой, ёб мать. По мне виглядає весело. Калі яшчэ там тюнінг його вось гэтых Я вот такие звярлётаў, гоночки, мовы. вось на гэтых звездолетах, еще на PlayStation не першым гулял. Это был Dreamcast, не памятаю. У меня такие гоночки, блядь, я ехал нахуй из Минска в Витебск, вот блядь, это было. по трассе. Ёбаный насрал. Там просто ёбнешься, какие гоночки. Особенно, коли мой тата, блядь, за рулем. Ее просто ёбнешься, и он там з усімі ганяе, нават калі іншыя не ведаюць, што яны ў гэтым удзельнічаюць, блядь. Абмацюканы абсалютна ўсі. Пры гэтым не проста тюнінг, а ён можа збіраць гэтым самому, это было прышпільна. Я как красавчик. На якім пасаце? На пасаце гэта моя будучая машина. Ждана 86-го года. Блядовозка. 6 кастрычніка цёртхе. Так, павінны быць балдёжнымі. Паглядзім. Эпік И тут мы разумеем, что адасинки не годятся, апельсинки. О, гэта быў анонс год таму на мінулым Summer Game Fest'е. Яна чымсьці падобная на Little Nightmares, але больш крыповая. І у нас зноў расінхронную гуку. Ну, гэта сам Summer Game Fest, гэта іх хібы, не нашы. Вось. Ёбаный А там насрал, же як до Богойска мне- можно 120 лететь. Он медленно едет. Гіперактыў Ремейк перасмыслення грі, що ремейк залишить основу для інших частин. Что это? Дельта-дайвер? Не? Не. Симулятор рыбалки? Ну, ось гэтым на рыбалку сходить было бы нам. ПМ. То распрацоўшчык. Стоп, і рыбалка, і вось хоррор. Гэта нейкі дрэдж, толькі з большим бюджэтам. Але саундтрэк нейкі занадта веселый. Помесь Дредж и World D. Last Harbor. Tiny Build.
Стимулятор Кто так рыбалки, будет? могильщик проспал. Так, проспал. A few years ago, we announced Sega's plans to bring back many of its classic franchises, including Jet Set Radio and Crazy Taxi. Показали Jet Set Lineage, Radio. другие, показали ремейк Вероники. First ever look at the Так. surprising Это scale самое and scope Ну of там next некий installment. юный This is Virtua трейлер Fighter был. Crossroads. Я ще Владимир Project некая Robot французская бабушка показали. нечто размовляла. Ты пытаешь меня это что за попередний трейлер такой, блин? Я же забылся. О, новый Virtual Fighter. Знову Ебік. Ловлю. Перед рибалкою? А що там перед рибалкою було, я вже не пам'ятаю. Не? А, вось гэта, якая на Little Nightmares падобная. Штосьці А, Return to End Abyss, of... ці Abyss, Так, щось так, таке. так. Эбис. Есть он. End of Это не Abyss. бездны. А, конец бездны. Гэта файтинг? Ну, Virtual Fighter гэта файтинг з ігровых гульнявых аўтаматаў японскі, вядомы. Ну і потым на кансолях таксама выходзім, але так. Под 6 лотов. Паркур. Ну, виглядає цікаво. Тут заехал у электричность. Не, не Return, End. Мені подається End to Abyss. А, ну може... Ну, апошнє слово докладно було, Abyss. End of the Abyss, мабуть, так. Мабуть. Короче, гэта бітэмап такой сюжэтны будзе. Выглядае цікава. Щиро кажучи. Part of a fighter, but Так, you Аргана. are lacking in kung fu. Кунг-фу. Я думаю, що гэта бабуля. Чомусь це. Ну, ти хочеш, каб гэта быў самі Архімфест бабуль? Іди до мене, бабуля. Pai-chan, Чё, Бабуля, морщинистый яким изюм? 67. Тим, Коли розумієте, тим ён оптимізм. солодше. It's been 25 years since RuneScape was born, and 20 Ха, years 6-7. tomorrow that Guerrilla 321 wreaked havoc in Falador. Finally, this legendary universe is coming to console with RuneScape Dragon Wilds, playable now on PC in early access. Here's a new look. RuneScape. DLC, як я зрозуміла. Або новий регіон. Штосьці RuneScape вельмі багата бюджету выдаткаваў зараз на рэкламу. І на PlayStation яны, і тут. Ну, так, блядь. Думаю, про Soul 67. Не, мы просто хотим их это заведать, походить на их, потому что мы еще не старые, вот это. Тише, я рофлю. Я рофлю. Что мы так само разумеем это. До речі, а Alien Isolation 2 там у 27-му году. Так була дата? Блядь. Я по Або просто экрану 27-й размазала год. мошку. Труп. Мне, блядь. Так, Switch 2. О, Nintendo Switch. Короче, Nintendo занесла, каб вось хутенька нарезочку показать усе гульні своих эксклюзивов. Power up your play. Другим свечом.
Ну, нават не ўсе тут былі. А, якая прыгажосць. Our shedding seeds made piles of rot. Ой, штосьці на Dark Souls'авым. Odion's cast with tempers rare. Можа варта было лічыльнік не аніме... Ну, я на самой справе не рабіў, а лічыльнік соус-лайкаў. Ну, гэта першы тут, не? Ну так. Ты просто вось на днях там з'явілася Voidkeeper, такі гляжу па скриншотах просто каска, а на справе соус-лайк. Soulframe. І Dark Fantasy. Калі тут можна гладзіць жывёл, я ставлю гэтаму 100 из 10. Що, 3 ці додаток? Ну, другая частка вже вийшла. Може, додаток до другої, ці яны вже третю штампують? Не, калі б третя был бы анонс на Xbox, не? А так лепус там Early Access нават уже было. Бля, вайбы ў гэтай гульні, ведаеце, быў такі фільм, блядь, прыгоды Карка і Валі, там штось такое, там яшчэ з німі дзед нейкі быў. Яны ператварыліся ў маленькіх, і тыпу там было... Into the Abyss. У бездані. Зорка, прабач, мульт, так? Фільм быў такі, дзе, блядь... Гэта Бонд? Прыгоды... Не. Я фільм толькі памятаю па Тейта. 18-19. Гэта не Бонд, не, да? Не Бонд, не Бонд. Больш на мафію падобна. You can have all the luck in the world. But what matters is the choice you make. Так, Араган. Так, гэта Дон з мафіі першай. А гэта DLC для мафіі Old Country з ім. Ми навходимо. Дені, што ў мафію гэтую пагуляў? Мне не спадабалася. Дон Сальяры, так, перадае прывітанне. А, гэта калі ў папярэдняй Summer Game Fest, калісь там раздавалі ключы ўсім. Як сядро ўпаў, лепус. Тая вайна. О, новый гуляк Патріса Десалея. Гэта ўсіх рассінхрон, не хвалюйся. Як казаць, ні ў адной у мяне тэхнічнай хібы сёння. Цікава, яны калісьці зладзяць канферэнцыю без тэхнічных абсёраў? Не ведаю. Ну, яны менавіта, яны шторазу падаецца. Щось у іх не так. Давалі ключик, да. На Soulframe. Так, я не ведаю, тут нейкая пра чуму будзе. Та не, калі б у мяне адной быў рассінхрон, мне так было похуй. Ведаеце, я люблю ўсё рабіць праз духу. Каб хуёва было ўсім. Ці грошы пайшлі на пінжак Кілі. А, дарэчы, які ў яго кросы? У яго заўсёды видно там нейкія супербрендовыя кросы. Такі Джорданы, вось гэта ўсё. Ведьмаркі нейкія. І каточки. 1666 Амстердам. Нічога не зразумела, але цікава. Катушка угодить в чат. Thank you, Jeff. Thank you, everyone. 1666 has been a monumental and emotional journey. David Lynch once said,
Ну, щось цікаве, коротше. Пригадали згодом, зараз треба 1667 год. Меня разъебывает. І ти туди ж. It's a 30-minute story experience in amuse-bouche, if you will. I'll leave you with a 666 glimpse of уже не what's to модно. come when the game launches on early access later this year. Join us Це for було the journey. 1667, так Ну, називається. так, так. О, геймплей за котку буде. А Вось гэта ўжо пролог больш доступны в зразумела. Steam. Бесплатно. О, Демка, найс. короче, есть. А на консоли можна, калі ласка? У меня толькі зараз што плей за пролог на... Thank you, Patrice. А, я просто в Still Steam to поглядел, come, меня we've зацікавило. got a там. lot of А. great Я announcements for прогуляю. you, including a special surprise guest. Сатанисты узрадуются. Who's that? О, пила. Пила. Wait, Та ти що? Мгм. Ой, фу, блядь, ненавижу. А була ж гульня, до речі, по пілі колись. О, у яго, до речі, чорне кроси. Oh, you want to play a game? Let's great. We're here at Summer Game Fest. This is all about playing games. Це тобі, Джеф, так. Гэта апошні Summer Game Fest. So genius. You heard the puppet. Genesis. So Roll the Genesis. tape. Мгм. Касети дешево. Ну, поглядім, що за пила. Bloober Team. Поляки знову. Lionsgate. Это які розробили... Silent Hill 2 ремейк. Chronos? Chronos. Так, так. Ну, ось ходили чутки, що вони там щось будуть танцювати. Вот що я не танцююсь. Мгм. Medium яшени. Layers of Fear. Blair Witch Project. А до чого тут перший світовий? Ого. Угу. Заплющиваю в очи, скажете, клиент кончится. Скажем. А наче було ліпше в експедиції, давайте так. Мне падаецца, што гэта штосьці, мабыць, нават каопнае, таму што там багата гульцоў хадзіла, не? На гэтай мапе. Я не упевнений, що гэта гульцы не пісні. А уяві, ты гуляеш за забойцу. Або ты робіш ім гэтае. Но тут не... Боже, я забылся. Можете зарэгістравацца на зачыненую альфу. Ой, гэта вось гэта, як яго. Бо я забыла. Карацей, яе анансавалі год таму. Dante's Inferno, не? Короче, там не сам піла, там чомусь частково були часи першої світової. Ну, Я мабуть. так разумею, это той чувак после Первой світовой. Это его вспомин был. Мгм. І вони настільки старі. Не, гэта не Хогвартс, ты што, Фэй? Пила скончилась, вы можете мне сказать, блядь? Скончилось. О боже, ну кому што так, Дякую. так. Тут просто адразу пачалося вось гэта вось смокі. А, Lords of the Fallen 2, так. That's right, Lords of the Fallen 2 is also coming to Steam this fall. Next up is a brand new game from BitReactor, a studio formed by some of the most experienced developers in the tactics genre. This is Star Wars Zero Тактика. Company.
Зорні войни Zero Company. Я її чекаю. Це такий XCOM про Зорні войни, і плюс яшчэ з таким больш РПГшними епізодами, де ти ходиш, просто розмовляєш з всіми. Ось. What do you got for me, Bennick? О, Electronic Arts. Coyle's been spotted meeting with local gangsters. Это не Fate of the Old Republic, это інше, не? Ні, нове. Zero Company. А Fate of the Old Republic это не новое? Fate of the Old Republic гэта нове, але гэта зусім іншае. Fate of the Old Republic гэта не тактычнае. Ну, тут гэта тактычна як XCOM. Прям, вось бачыце зверху ўсё. Яны некалькі новых гульняў робяць. Мінімум 3. Так, яшчэ могуць анансаваць ад распрацоўшчыкаў Дэтройта і Хаві-Рэйна. Яны таксама па Зорным войнам робяць такое больш як гульнявое кіно. Дисней, короче, усім там деньги платять, да? Ну, відавочна. Так, Лепус, згодна. І тут зарабляє на гэтым усім Дисней. Так. Тут яшчэ будуць сюжэтныя такія ўстаўкі, то бок і... Окей, гэта ў часы войнаў клонаў адбываецца, будзем ведаць. Так, Міхась? Тактычна гэта ў сэнсе як XCOM? Так, гавару XCOM. Але будуць такія сюжэтныя эпізоды, дзе ты будзеш хадзіць як ад трэцяй асобы. То бок, гэта будзе чыста сюжэтныя такія штукі, а-ля катсцэны, вось гэта ўсё. А баёўка будзе як у XCOM. Так. Арыгана. Вампіры? Гэта... Што? DLC до Bloodlines 2? Я не ведаю. Флешбеки ад Marvel Midnight Suns якраз зараз тыкаю. Я не гуляла яшчэ. Ну ведь была бы гульня, блядь, по сумерках, блядь, по гэтым, блядь. Божухна. Белла, блядь, Эдвард, Джейкоб, вось такое трэба. Гэта Blood of the Dawn Walker, палякі, якія сышлі з CD Projekt Red, але вось гэта ён. Просто... Там будзе яшчэ у сучасным тады геймплей, то бок ты не толькі ў мінулым будзеш гуляць. Мяне просто гэта з панталыку і збіла. Не, так я ж думал... Потому что показали, что в 1939 показывают его вспомины. Так якую спам... то бок гэта пачатак? Пачалі ты заставшы капіцы і ўсё. Пачалі, так, да. А потом показали фото іншыя. А зараз у Китаї які показують. Не, Blood of the Dawn Walker гульня называецца. Ад выхадцаў некаторых CD Projekt, так. Мне ўсё ж таки падаецца, што там у сучасным штосьці будзе, то бок вось да яго там вампір заваліўся, і, мабыць, там будзе фінальная бойка. Усіх хочуць паспець да GTA 6. Усё ў верасні выходзіць. Adventure through eras and cultures in our story-driven open-world dark fantasy saga. The first part, по акценту чутно, що поляк. Shows where our saga leads to, a present-day adventure. The gameplay segment that followed is from our current game, and it's an origin story of Cohen. I hope you will have as much fun playing our game as we had making it. Thank you, and have great rest of the show. По моим сумленным міркуванням щось таке, ні? Імхо, короче. Учуюсь яго, потому что там уже дофига гульні просто у верасні. Типу, во. Стваральнікаў Among Us, новая гульня.
По моєму степлому меркаванню. МХ. Ага, дякую. Among Собака. Us 2. Блять. Яны уже 3D зрабілі, VR зрабілі, ну з гусямі спрачацца цяжка будзе. Мне падабаецца гэты новы стыль. Зрабілі з ролями. Яны былі без ролевых, это их мінус, по-моему. І без войс-чату самае галоўнае. І без войс-чату, да. Among Us Story Underground. From the Among Us TV series, please welcome Ой, яшчэ ж мультик выйдзе. Собака. Які надут. Summer Game Fest! Hey! We are so excited about the future of Among Us. As crew members ourselves, our task is sharing even more good news about the animated series. Ну, чувака бачно поискать. Look, I know fans have been dying for updates, but there's a dead body right there. And the imposter could be any one of us. А я думал, это канапа. I think this calls for Патата, гэта не Вупі Голдберг. Гэта іншая акторка, яна ў кам'юніці гуляла. Или што? Яна просто схудла. Там на заднику написано Виадет. Take it up with admin. Мгм. And now, the Ой, moment видите, you've он all здымает, там been Вин waiting for. Дизель. Get hyped for chaos, betrayal, and more У костюме. in the Among Us series. Enjoy. А на подвозе кто лежит? Пол Уокер. Невядомы статыс. Непонятно. The official cause of death, acute ripping off of the face. Ну, Кіану Ривз так само. That's an oopsie. 3 makes it a murder mystery. Any one of us could be the killer. Was it you? Whoever smelt it dealt it. Блять. If only there was someone who could take charge. Я не ведаю, чому я вось гляжу на гэта, у мяне ў галаве, блять, арты, дзе Амонгасам дупу яшчэ прырисоўваюць. Я упевнена, що тут буде такий скетч, де у її буде дупа. Я вже навіть, мені подається, у пари фреймів бачила. Ось. Зорка. Пробач. Ми все проїбали. Would you believe me if I said some of our biggest surprises at SGF are still to come? Stay tuned, and it turns out there's more coming from one of this year's best-reviewed games, 007 First Light. Here's a first James tease Bond of a new DLC. story mission coming later this year. Уже? Він ж тільки вийшов. An urgent call from a Ну left. ось. King Bavma requests Так само MI6's тот help час with a matter more компенсовать. sensitive, and he's asked for you personally. Our alliance with Bavma is fragile at best, but if he has what he claims to have, well, M figures the reward is well worth the risk. Go back to Aleph and find out what this is all about. Best of luck. Здоров, Спанч Боб. Hello. Ну, самого важливого Вероніка і Isolation 2. Баума. Isolation 9600, дати нема. Вероніка 27 год. Знову хвилинка Switch 2. О май, котка хлопчики. Рау. До речі, я заапгрейдилась А, на до речі- Switch 2. А. Я ще раз не Боже. Не. Я апгрейднула свой старий Switch на Switch 2. А, на Switch другие. Я ж все Так. не расширил до конца, куда подумал Steam Deck. Ні. А, до речі, Blood of Dawn Walker, боже, там дату сказали? Так, Погоди. 2 вересня. Ага. Ось я і говорю, що вересень з усім, там вельмі багато гульней виходить. Ну, каб перед GTA 6 паспець. Все туди збегли. І... Там сам що до осені усі релізи.
Так, але яны звычайна ў кастрычніку ў лістападзе, а тут яны ўсе на верасень пераскочылі. Ну так, та не патрэбная ўвогуле. Сенсі. Такой свеч, я навіть прыйшов на гру там. Ну, прамым мне гэта не цікава. Увогуле сюды. Гэта ён так гаворыць, таму што на ПК ён не выходзіць, таму пакуль не цікавы. Не, увогуле не цікава. Не, я веру, відавочна, так, можа такое быць, але што GTA, што там яшчэ іншыя гульні, гэта проста вось, я не ведаю, там простая міні-гульня, я не ведаю, гольф, там так яна будзе прапрацавана, як проста цэлая гульня пра гольф, вось. То бок там кожны штосьці можа знайсці Я не сабе. люблю гэта. Вось, блядь, чаму яны паказваюць твары вось жанчын? Мы бачым у трэйлеры вось жанчын, які ў іх твар. Мужикоў паказваюць толькі са спіны. А вось я ацаніць таксама мужикоў хачу, блядь, які ў іх твар, блядь. Што гэта? Кіберпанк? Гэта калаба з японцамі. Гэта, блядь, Wandering Waves, што ли? Магчыма. У іх же калаба Арасака. там з кіберпанкам. Так, цёртхе, гэта я. Run. I'll erase you at the finish line. Очокки? Дячокки? Deleting your ass. Пачалось гадзіну таму 10, больш нават. Красногод уключаюсь. I can feel it. That nightmare Tessa Discord is looking for Ну, us. я гуляю в GTA. Да, Включаю так, раз на гэта год. яно. Я ведаю, гэта гаворылі. Калі што, рэкап Alien Isolation 2 показалі, Зорныя войны, Project Robot, Resident Evil Code Veronica ремейк, Контроль. Веронику мало чого показали, треба більше трейлерів. Так, Expansion от Capcom, DLC до Monster Hunter. Wyveria negated the weight of buildings and mounted the sky. I can't stop wondering, how can all this exist up amongst the А, clouds? вот нет. Як Ренчик не справляється з відкритим всесвітом. А 12 почалося. Нічого цікавого не пропустив? Пропустив. Вероніка і Alien Isolation. Ну там про Веронику мы ничего не показали. Сказали, что Крис Редфилд и все. Ой, не Крис, а Клэк. Але Крис Редфилд там відавочно так само буде. Environment with just their presence. Так само. And natural disaster. Too powerful to tame. Ну, Isolation тоді. Half-Life 3 ще не анонсовали. Sounds like an elder dragon. Ascendance. Вознесение. End of Abyss, Вальхейм? так. Сподобалось нам. Ну, я сумніваюсь, що тут щось буде по Вальхейму на этой виставці. You know it's all for nothing. Не, Архан, я думаю, ён зараз будзе выпраўляцца пасля Game Awards. Взагалі Monster Hunter. Я так само не гуляв з ним. Може, це японська, китайська?
Китай. Это Китай. Угу. Соус лайк китайский. Шагрель, треба лічильник не аніме, а лічильник китайщини. Ну так, соус-лайк. А, китайщина. Китайщина. Та туди Wuthering Waves потрапив, і гэта, і тое, що там на початку було. Ну, уже штук 5 буде, я думаю. Угу. Китай захоплює. Ты в соус-лайках не разумеешь, лететь на тебя это круто стрел, и тебе просто треба по часе натиснуть даш. А то, что эту стрелу тебе все одно потрапили, как бы, ну... Главное, что ты натиснул даш. Гэта залежыць ад інвізфреймаў. Ёсць гульні, дзе іх і яны не такія. Просто вось у соусах была такая праблема, што вось націскаеш дэш, а ўсё роўна нейкім просто вось аднім сантыметрыкам гэтага лезвія ён цябе чапляе, просто ўсё хп зносіць, і все вылі тады на гэта, разумееш? Англійская міфалогія, що за гульня робила? О, а уж ты напевно все зайде. Кали-юга. Угу. Ну, телепортуецца добра. Усё тут. Калигула, Калигуджа, Калиджуга. Кали-юга. Ну, поглядим. Это, до речі, святий так само називається. Індійське. Мечи легенд. Во, Михась, чоловік культури. Мы чагосьці не ведаем пра Міхася, ён китайская ведае китайскую мову. There you saw a boss fight against Kong Kong Zi, with each move pulled from real centuries-old Chinese magic tradition. Я думал, это латиницей просто Get ready for написано. lots of loop-de-loops and massive jumps with the announcement of the biggest Hot Wheels racing game yet. Racing Hot Wheels. А я ж не могу знайти его в Steam. А що побачите, ще можна зробити про Hot Wheels? Нових машин? Рігана, я у клубі романтики проходила Калі Пламя Сан... Господи, блядь, як... Сука, Калі Пламя Сансары ёсць, а ёсць... Я забылася. Зоў тьмы. І там якраз гэта ўсё індуійскае, таму я шару абсалютна ва ўсім, блядь. Кто там гоночки хотел? Хотели Зорные войны, уже отрымали Зорные войны гоночку, и все. Угу. Бегали. Бинго грайте. Так. Коли что, спасылка была у чатику, або там у мяне закреплена. Вось. Пакуль штосьці не вельмі. Бок пакуль былі толькі Зорныя войны з Бінга, Alien Isolation, Project Robot і Muppet. Тони, 35-я годовина. Гэта тое, што я чакаю, Эдміт. Гэта нерэалістычная бінга, гэта бінга жаданняў. Вось і ўсё. Я не глядзела злівы, нічога такога. Ты чакаеш Half-Life 3? Я не гуляла ні ў адзін Half-Life. Усё, выпісывайце мяне.
Блядь, я просто гляжу на Соніка, у мене в голові тільки меми з ним. Де перший, де він показує п'ятишки у камеру, а другие это там, где он Зорка, выходит. нет, только не то. Я выходит я думаю. Я думаю, що такий Half-Life говорю. буде в кінці існування світу, напевно. Что, дороженька, ты тут бульбы смажешь? Не? Ты просто вельми громко писаешь. All right. Now the world Блядь, premiere of a мемы с project Соником that My depicts the Beloved. entire story of a famous anime from beginning to А end. ёсць надзея на Mass Effect? Dedicate your heart. Ну, все нормально. Так, у меня заўсёды будзе надзея на Mass Effect. Просто нават калі ўсё будзе вельмі дрэнна, у меня все роўна будзе надзея на Mass Effect. Attack on Titan, Атака Титану. Трэцяя частка гэтай гульні. Я гуляла толькі ў першую. Аніме вельмі добрае. Бля, раю Эрен ўсім Ега. паглядзім. Так. Эрен Ега, ёбаный насрал. Пальцев на Леви! Леви, My Beloved. Так. Вельмі шкада, конечно. My Beloved гэта Эрвін Сміт, на жаль. Але ён помню. Спачуваю, Зорка, так. Мне Мы вельмі тратили падабаўся много Эрвін. кого. Вось. Эрвін Яго- гэта самы лепшы мужчына, блядь. Шкада Так. памёр. Ханджи таксама. Ріп. Так. Сколько я работаю? 2-5 миссий, какого дня Эдміт, я чула штосьці пра Экзоду, што яго робяць на Кіпры, сам ведаеш хто. Вось, так што я не удакладнялась у гэтую тэму, але просто чула такую інфу, так што вось. Ну, наконт вот такі ремейка я таксама щось подобне чув, але вчора погуглив, виявилося ніби ні. Ніби обсервився я з тим. Але і не додали озвучку балатяну, українську вогонь не додавали. Трошки вообще забув. Maverick Games представляє клатч. Какая же че. Нагуляўшыся за ўсё жыццё, і ўсё гэта амаль не кранае. Гэта гульня А з вось канца новыя 90-х героі годов. таксама дакладна з кіпрскіх балотаў. We have 2 drivers dead. Там 100%. Хан прямо 3 на more in intensive care. I'm done. My friend said you can help me. Some people are meant to be outlaws, Theo. Think about it. Гэта гоначка з сюжэтам, штосьці падобнае на Need for Speed, Now I'm in deeper than when I started. У Монако. Underground. Гэта новая гульня, новый анонс. I can't be taking risks like this. I'm a lead driver in the R1K. Так, чат, до речі, там Conquest Web роздають. Going to jail for you. Conquest? Songs of Conquest. Ну, альтернатива героя, яку я гуляв на стрімі. Да рэчы, кат-сцэны выглядзяць якасна у гэтай гульні. Я на мультиплеере. Не, сюжэтная. Сингл. Не, просунку. Так, так. Ну, ми там з Лунаршим Форсуном гуляли. Форсун кудись зник. Вже ж і подарував сам собі Conquest. Plant fear or respect. You'll harvest. Crusader Skin. Raw Power Games. Стратегія нейкая. Какой-нибудь Total War. Не, може на момент Blade? Ні? Every Battle. Бестселлер. О, Эдміту штосьці сподобалось. Радується.
А на стяги. Чи... Може все ж таки Mountain Blade, не? Напевно. Я не разбираюсь в этой части. Коняшка Sims. Так. Клон? Chronicles. Хроники. Хроники Ну, середневечных у гэтага вайбы такія, што быццам бы старыя відосы на ютюбе, дзе тыпу 1000 качак супраць, не ведаю, блядь, аднаго тытана, і хто пераможа. Всё. Там качкі яйкамі кідаюцца. You definitely will want to stick around. Right now, here's a new look at Sea of Remnants from NetEase. Ой, NetEase Sea of Remnants, яна вельмі прыгожа выглядае, але гэта кітайскі фрі-ту-плей. Вось. Яна пра піратаў з пакрокавай баёўкай а-ля Persona. Вось. І тут якасная анімацыя, але яна бясконцая фрі-ту-плейная гульня, таму, на жаль, я міма. Музыка файная. Так, говорю, анімацыя, арт-стайл, усё цудоўна. Сам ствараеш свайго героя ляльку. Вось. І вельмі Блядь, добра гэта што, стылізавана. Аргенціс Хасера быў? З доўгімі чырвонымі валасамі. Я таксама спачатку Арыгана зацікавілася, але калі даведалася, што вось гэта фрі-ту-плей, я такая... Эфектамі так, ад Лігі Легенд згодна. Вось, предрегіструемся. Capcom. Guys, is Oh, it me or is wait, there a something Capcom? off with this one? Yeah, he seems different. Has У Capcom крама, што ли, запускаецца новая Oh, yeah. Hey, buddy, what's your з гэтым усім. Howdy. Name's Ryu. What's all this mess about me being different? Well, look at that. He sounds different too. What in the Sam Hill? Everyone in Tokyo talks like this. I know what this is. It's called a knockoff. Well, tarnation! Could a knock off do this? Howdy, Duke it! Yikes. The Capcom Summer Game Sale is here. Take home genuine просто розпродаж. real deals on select titles. У Overwatch був такі. I can't do it if you're watching. Capcom Sale. Ну, вчора почалося. Так, у нас сапраўды нейкі рэкламны блок пайшоў. Hitman World of Assassinations. Новая миссия. Калі хтосьці глядзіце ММА, віншую вас. Ой, гэта гэтыя Palworld? Як яны яшчэ жывыя? Гэта што, Не Фрейз ведаю. Overwatch? Яны цяпер Overwatch пачалі капаваць, так? Покемона ўжо ўсё. Ён ж хайпанула там тыдзень-другі і ўсё, і ўсе забыліся. Яна блядь, ну яна выглядае вось прям, ну, блядь, ну як вось, ну.
Рыбомеч. Зрозумели, гэта была рыбомеч. Так, Арагана. Добрые гарбатки. О, Palworld 1.0, яны вышлі ў реліз. Віншуем. Охуеть. І 5 гадоў не прайшло. О, ўжо 10 чэрвеня. Ліпень. There you have it. Power World 1.0 is coming out on Ліпені, July 10th. прабачце. Я Now, at the start of the show, I перебытала. mentioned we'll have lots Я of подумала, new что worlds просто to Дён. explore today, and the return of some long-awaited ones as well. This next game falls into that last category. О, штосьці доўгачаканае зараз будзе. Ён штосьці падводзе вельмі. Што гэта... Мы вельмі доўга чакалі 8 гадоў. О, Wolf Among Us! Бінга, бінга, бінга. Husband and wife found. Shredded. Wolf Among Us 2. Не настолькі доўга. People are dying. Не, ну 8 гадоў, так. З мінулай гульні прайшла. Ты 6. Сколько уже годов? 10. You're the guy to call. Half-Life 3 не без конца. I'll have your job within the week. Are you living under a rock? You're a raging dumpster fire of a person. You're the reason I'm here. She's a detective. Ура, нарешті. Що, є у кого-нибудь бінга, ні? Ну, Ready to get to 5 крыжиков. Хто не пише? А все уже забылись про бинго. О, у наступным годзе. Все, чакаем. О, і ў гэтым годзе ремайстер першай часткі. Бог, ти хочеш сказати, що ти чекаєш Far Cry, Oh да? no, I don't look human. These lips are sealed. Я чекаю Far I'm Cry, not так. helpless. See you around. Того ж. I was wondering when you'd turn Ти up. думаєш, Ведаю. Ubisoft там нічого нове зробить? Я не ведаю. Будь чергова пісочниця з тисячами крижиків, питальників на мапі. Ремастер першого Wolf Прилипає Among зараз Us. гульня з зачиненим світом. Ну, взимку вийде. That's right, Bigby is finally back. And as we wait for his new adventure in 2027, check out the Wolf Among Us Бігбі remastered Костяк. this holiday. Now, this next game comes from an Джек acclaimed Даса не studio хапає that is кого? deep into development on its next project. Так. Наступна гульня довго була у розпрацовці. Не довго, а глибоко зараз у розпрацовці. Rockside Brew. Японія. Final Fantasy? Ні, ладно. Rockside Brew. Що це значить? А, Stellar Blade 2. Гэта Stellar Blade. Мабуть, DLC. А хіба світ не був знищений? Хіба що? Там хіба світ не був знищений? Ні. Я не гуляла, але ну, дизайн персонажа вельми подобний. Ну, так само не гуляв. Слеп гуляв, допевно. Або гэта штось зусім новое. Що я на шиї написано? CDDP? Или COOP? А, Джудас. Так, Джудас. Мне не хапает Джудас. Не то, что мне далёка яшчэ да бінга, але было б цудоўна, калі б Джудас показалі. Кооп. Roger, Kenna. Tracking. Куб. Ладно, не, гэта новае штось. How's it looking out there? I can't stand crowds. It'd be better for both of us if we got out of here quickly. In the movies, this is always where things go wrong. Hey, Well, just saying. It's a cliche. Wait, the target stopped. Hearken! The pulse rain shall cease! In the name of Почва ремонтують. Може, все ж таки, правда, силок буде.
Крытые шторы. Ну, эффекты вельмі падобныя на Stellar Blade. Бейбі-фейсик нейкі. Угу. Не, ну ворот, А конечно, мужичок маловато не благий, было. не благий мужичок. Ей за что в око зацепиться? Зорка апрув. Ой, физика дупы там была. Оу май. Металличная физичная разумею, дупа. я тень не разрушается, типа, с часом, да? Як это? Так, называем речь своими именами. Так, Потата. Ну, вот что ее в это самое. И она бьется, ее разбугается. И я Так, прошу ребят. кабінет ми бачимо. Stellar Blade. Blood Rain. Спин-офф Stellar Blade. Ну не, все ж таки меня мужичок больше зацепил, чтоб дупой ГГшки. А, сиквел, навіть не спин-офф. 34 в день. It's early in development, and we will have more to share in the future. All right, we're almost done. Ну, я не навчаюся. О, другої гульні мужика, та далі. Almost exactly 3 years since Street Fighter 6. Слушай, якое пиво ты пьешь? June 2023. Я? What's ahead? Ну. This Коронет. is Street Fighter 6 Year 4. Что это? Что? Светолагерь? Street Fighter 6 is already Лучше бы, entering конечно, не year то, 4, как ты but I думаешь, can sense that we already have new challengers on the horizon. Street Fighter 4. Это что скажи? А, Джун. Бош. Fascinating. А боже, это не техника? Street Fighter. Коллаба с Final Fantasy. Как это, як її? Тифа. Угу. Тифа. Дивно, что Клауда не додали тогда. Please welcome to the SGF stage Nakayama-san, director of Street Fighter 6, and Hamaguchi-san, director of Square Enix. Накаяма-сан. 皆さんのおかげでストリートファイター6は3周年を迎えるいことができました。 Hamaguchi-san. そして本日、ファイナルファンタジー7との特別コラボレーションを発表します。 Thanks to all of you, Street Fighter 6 has reached its 3rd anniversary. And today, we're announcing this special collaboration with Final Fantasy. ティファはですね、世界中のプレイヤーから愛されてきたキャラクターです。だからこそ目指したのは、ストリートファイター6の世界で本当に戦っているティファの姿です。Tifa is a character loved by the players all around the world. That's exactly why our goal was this, to bring to life a Tifa who truly fights within the world of Street Fighter 6. 衣装や動きまで再構築してストリートファイターのティファとして形にしました。マテリアもそのままではなく新たなバトルシステムとして再設計しています。 Everything from her design to movement has been rebuilt as Tifa the Street Fighter. Materia has also been reimagined as a new gameplay system. そして今日はまだお見せできないんですが、ファイナルファンタジーの象徴的な要素もバトルに落とし込んでいます。 We cannot show it today, but we have added an iconic Final Fantasy element to the battle experience. ティファの戦いはまだまだ終わりません。ぜひこれからの展開にも期待してください。 Tifa's fight is far from over.
We hope you all look Мада-мада. forward to what's Так coming Янті next. говорить Overwatch. ありがとうございあますりがとうございます。 Thank you to Hamaguchi-san and Nakayama-san for coming all the way from Japan to join us for that special moment on stage. Then we'll see you guys again later this year. All right. Well, now it has come time for our final announcement. I know. Ой, пробачте. What's it going to be, guys? 10 хвилин. Any guesses? No. And frankly, I don't know what I could say to set this moment up besides this. Get ready. Ну что, давай. Так, і він такий, подрихтуйтесь. Final battle. Рихтуйтесь до фінальної битви. Final Fantasy? Финальная A батл. shadow fell upon our planet. Final Fantasy. Final Fantasy. Guided by Ну, это calamity, не Half-Life. one man sought dominion through reunion. Я упевнена, що це Final Fantasy. Так, це Final Fantasy. А, A meteor. это самая третья Зрозуміло, частка. кричи саме Третя цікавість. частка сьомого От ремейку. початку показали. Так, так. Да. Final Battle, это называется, напевно, да. Awakening mighty weapons to Final stand Fantasy against VII, the Final Battle, celestial наверное, вот так она threat. будет называться. Now, hope endures in those who fight. Long story short, the world's in trouble. Has been for a while. So what are we waiting for? Let's give Sephiroth the beating of a lifetime. А ну файно, файно. Коли перший ребёк погуляв би. Я так само. Я гуляла у перший і у ремейк. Ну, Да, да, да. коли він туди виходив. А до ребёкства ніяк не дійшли руки. I could do this. I'll make you proud. І насамрэч, ужо мені треба і перший перепроходити, і реберф, і гэта. As far as I can tell, these things don't distinguish between friend and foe. Save the planet by killing Так the это не Capcom, это Square Enix, Эдмит. Let us put your faith to the test, Cloud. Revelation. Як? Revelation. Не Final Battle, да? Never would have made it this far without you guys. And I won't let you down. Ремейк, ребёк, Revelation. А увогуле треба ще Crisis Core ремастер перепроходити. Прикольно. Щось мені подається, аудиторії для апошнього трейлера ніяк пофігу. Summer Game Fest, the director of Final Fantasy VII Revelation, Naoki Hamaguchi-san. Він ж тільки що виходив, ні? Ні. Там другой сан То виходив. був з Capcom, гэта зараз з Square Enix. А, і виходив, ён такий, я Там повернувся. двоє виходить, там двоє, два сани виходили. Ні, ось ён виходив не зараз, а у середині десь, мені подається вже. ここまで来れたのもこの Там же 物語 был. を信じ Ну 待ち ладно, 続けてく мабуть, れた помиляюсь. 皆さんのおかげだと本当に感謝をしています。 Вихід не Truly знайшов. delighted to unveil Final Fantasy VII Revelation, which is launching simultaneously on all platforms. Ось. And we've only been able to come this far thanks to every single one of you who continue to believe in this story and waited for this moment with us. 今作のテーマは決意です。クラウドたちは最後の戦いに進むため、それぞれの決意と向き合います。 The central theme of this title is resolve. Cloud and his companions each confront their own destinies and find the resolve to march toward the final battle. そして私自身もこのシリーズを完結させるという決意を胸にこの作品と向き合ってきました。 I too have carried a promise in my heart throughout this journey, the resolve to see the series through to its very end. 皆さんに最高の形でお届けします。ぜひ見届けてください。 We're committed to delivering this experience in its ultimate form. Please stay with us and witness what lies beyond that resolve. Today, to help guide us on our path, please show me in Welcome to the Stage, the voice
of Vincent Valentine, Matt Mercer. Мэтью Я его Мерсер. микрофончик трясется у яго маленькі. Гэта? Гэта Мэтт Мерсер, актор агучкі вядомы, і ён... Блядь, НКС агучвае. Другі год падрад. Ён з'яўляецца другі год падрад. Усе гэты гавору якраз на стрыме гэта. І ён яшчэ вось гэты Mighty No. 9, D&D, майстар, так, Эммет, так. То бок ён вельмі... Я ўсё адно не вядомы зараз запомніў. стаў. У наступному ході яшчэ раз Бейкер завтра будзе? Ага, так, на фьючере. Мінск. Гэты мужичок прыгожы. Сефірот? Сефірот? Вось гэты так. Я не ведаю, хто ён, але можна. Гэта Сефірот. Гэта трэба ведаць. Ён ікона, ён просто з 90-х усім дзяўчынам даваў. Жару. Ён всім дзяўчынам даваў, а мне не даваў. Ну што за муж? Зорка, з 90-х уявляеш, сколькі ўсяго ў інтэрнэце было? Блін, трэба звярнуцца на адзін цікавы сайцік. Вось, звярніся. Пошукаць там Сефірота? Мяне не было ў планах нават у 90-х, вы што? Ён Мэтью Мерсер з Baldur's Gate 3, Мінска агучу, акрамя іншага. Завтра в основном неделю, что это Xbox. Неделю PC Game Show, это такое, Each with their own story that brings you closer Xbox together даже than 4 ever. так змінився. But a good unit needs more than friendship. Нормально All зробити, day. нарешті, It needs a за disciplined опошні. combat regimen. Кульки там я на війну Hybrid робили, battle хотя 6 system готов. established in Remake and refined in Rebirth is perfected in Revelation. Патата каго не Bring было. even more power in your Мяне не hands. было. In fluid, real-time action, seamlessly switch between party members to even the odds. Then, when the fight calls for strategy, enter tactical mode to unleash a Я рада, suite што of яны powerful new хутчэй spells and зрабілі вось abilities. зараз гэтую трэцюю devastating частку, synergy не with 5 гадоў зноў рабілі. And of course, call on mighty summoned entities that can Ну turn да. the tide of battle. І Фрейд. Summoning Ifrit never gets old. There are truly some chill-inducing fights ahead in Revelation. I'm so excited to see all of your reactions. It's gonna be amazing. I'm guessing you have a favorite character. Я думаю, тут мусіць быць яшчэ адно такое, ведаеце, жывкілі такой, а вось вам сюрпрыз пры канцы. І там порно-гульня. Ну, почать мало. Это там тизер, там просто тройка і ўсё будзе. А што гэта? Last of Us 3, Half-Life 3, ніхто не будзе ведаць. Ну, хоць так. Бо інакшим треба тоді було Вероніку показувати в кінці. But there's more to this secretive former Turk than meets the eye. The result of experimentation at the hands of Shinra. Потом Херакль Vincent can transform into the galleon beast at the press of a button, gaining tremendous power while transformed. And when combined with the skills of a certain ace pilot, their high-impact synergies disrupt the fight with ferocious results. The Leaping Lancer, the Dashing Dragoon, the one and only. Ці додали некие командные взаимодействия, Sid да? Highwind, the cantankerous pilot extraordinaire, joins the party and their mission to defeat Sephiroth. Sid's command of his lance allows him to rapidly Которые close the оригинальные были distance так for само, powerful это strikes, всякие or щиты были. engage in sweeping area of effect attacks to bring a whole host of enemies to Сид heel. But to fully был у control Final the battle Fantasy system, 7. skill with a weapon Это only кожной gets you части so есть, far. это To further мало, augment то your есть combat capabilities, try this on for size. Function можно было за Integrated его гулять, Tactical вот, Suitwear, позже что-то. or the FIT system for short, allows you to further Для customize your бывшего Орегана, playstyle що with это і new було, то, що uniforms вони and маркували unique 6-9. movesets.
Alongside your equipment and materia, Мені подається, раніше не було шмоту такого. face what's coming. Не, не You'll need было, all не the было. strength and muster. Пригоже. Sensing its fate hanging in the balance, the planet Распрямуть itself холода has unleashed страшно. its last line of defense. The weapons, ancient beasts that are larger than life and capable of untold destruction. Will you be enough to stop them before it's too late? As the world is torn apart, you and your friends must Насамрэч не так дрэнна, як могло бы быць. То бок тут больш-менш все дынамічна адбываецца. Take up your buster sword. Equip your Ну, materia and мне stand только together. точно початку уніку. Last time. Патата, я хвалююсь, што гэта праблема не Джефа Кілі, а ўвогуле гульнявой індустрыі. Кто это, Левиафан? Это Левиафан был? Там, карацей, хто гуляў у арыгінальны Final Fantasy 7, там, карацей, выходзе велізарнае гадзіла, і там канец света, карацей, адбываецца. Що, Клейрокскур? Speak for all of us when I say we cannot wait to play it. But Mark, I think we Да ended не. the video too early. I hate to leave a story unfinished. Is that right? Well then, we better take a look. Де усім трендзілей? Так. А, ну вось, ви зараз побачите гэты момент. Get the cannon back online! Now! Ну, карацей, вось гэтае вылазіць і просто там усё выносіць, там канец света, апакаліпсіс, вось. Как это так толку? Ну, говорю. Что? Короче, заняли апошнія 15 хвілін ефіру. Ну, насамрэч, мне падабаецца. Гэта лепей, чым там іншае. Я просто з Final Fantasy увогуле ніяк, нічого не розумію, дзіўна. О, так хутка. Лет Когда весна? 27-го. А, весна? Так, спринт, так. Так, зараз на розпродаж вообще. Чекайте весной. There you have it. Final Я думаю, Fantasy Не, ну, VII може, Remake чуть is сас. coming to all platforms next spring. Ми не Which is appropriate to say сперечаємося. because SGF is really a celebration of games across all platforms. Thank you to Я набуду, калі Hudson, вийде Heroes ось and третя Team частка і Square буде for великий that бандл, very то special бок announcement. усё Thanks to на Lucy одним for a great job в одному coaching виданні, Red. і все, я гэта набуду, і на 2 гады ви мені не побачите. Або побачите, будуть стріми тільки про по гэтому. Because coming up right now is Day of the Devs with a look at many new independent game titles, including multiple new Ой. game announcements. That's right. Day Tons of of the Devs. awesome indie games, so make sure to stay tuned and watch that, and we will see Упс, you ён live зараз this почнеться. August. Хтось залишається на Day of the Devs? Streaming live on Не, я Tuesday, спать пойду. August Я. 25th. Ну Until там then, щось. have a great summer, Ну, ми з everybody. Зоркою тоді зостанемося. Ми з Зоркою. Ой, Так. у мене є я і Зорка. Я просто думала, що ён завтра буде Day of the Devs. Ну так, ти казав, що завтра. Але Так, ладно. ти ж сама розкладала, і там же ж написано. Ти Там Day of the Devs не було. Там був, я сьогодні гляділа. Там було написано. Day of the Devs? Так. У 2 години ночі. А, ну вось, тоді було у розкладі все. Не відпиратися нікому. Я все А там гэта не той же самое? Гэта той же стрим, просто остаемся тут і все. У мяне жывы эфір ёсць Sea Ottercam. Типу, А я пойду стрим спать. гэтых. Бо я вже скільки отстримав. Як їх зовуть? Добрих 5 годин снов. стримів. Пофіг, куди вже. Угу. Добраніч усім. Так. Акрамя нас. Акрамя Так. мяне і Зоркі. Так, Зорка. А, меня не выгоняют. Не, Шугрей, не выгоняем, не выгоняем.
Ти будеш нашою третьою зоркою. Так, давайте я вас закину. А то Так, дівчу ну, гуляю покуль там- котику. Нічого собі. И оно зміняється. Так, Ой, можна йду так у само прибиральню. Так, попісюкать. так. Я пригляжу за чатиком. Ну що ви тут, чатик? Ось. Усім добраніч, коротей. Дякую. Па-па. Юху! Рейд! It's gotta be like really, really new. It's gotta be. Oh, hello. О, I'm Tim почалось. Schafer from video games. Буде, до речі, I was just trying to GTA come up with a нове whole new гуня term від for Double world premiere Fine for про this edition of Day of the Dead. GTA. Sony world premieres in it more than we've ever had Про before. I лепку think it demands an entirely посуду. new term. Day of the Devs, as you know, is a 100% nonprofit where it finds and presents the best in new games for you, and also a chance to meet the developers who made them. So while I'm working on this problem, you just enjoy Day of the Devs. Pro premiere. Lots of pro. No? Okay. Ні, нема субтитрів. There's nothing I dread more than having to make a top 10 list of video games, but if I did, I'd definitely put Nidhogg on that list. So I'm very excited to show Нас you a їх не world premiere розумію. of what Mess Я Hall's been так working само. Пробую, але... Hi, I'm Mark Essen. I'm the creative director and co-founder of Messhoff. Дякую велике You за might know us for our subscribe. 2014 hit Дякую, Nidhogg, дякую. which is a fencing tug-of-war Зорко, game with ти flying worms that eat you тихо at the end. вельми. More recently, we came out Я with зараз Real тому World, що an сіла. open-world bicycle racing game about saving the world. I love making games. I've been making games since I was probably 15 years old. It's something I do for fun in addition to my job. So at night, you might find me just sketching out ideas for little games and sending them around to friends. Субтитри Which англійською. is how Blood Субтитри. Dungeon was. Тільки англійською. Нема їх більше. Blood Dungeon is a platforming game where you're not just standing on platforms, you're crawling on the sides of platforms, you're hanging Це from the ще й ceilings, потейто. Тут я і you're walking зорка. across tight ropes, you're jumping onto nets, Кіт climbing на ladders. лотке. It's not a Metroidvania, you're not like learning these skills over time, so you can think of it like Vampire Survivors crossed with Spelunky. Так, ну що? I really missed like animation and just being able to hand animate pixels. Щось So it's fun to угарне. just churn them out, make lots and lots of silly little characters Hmm. and enemies and stuff. And I think the game turned out really fun. There's a handful of arenas to explore. You'll unlock over 100 weapons. It's like these other Кринжовенько. Survivor Так, games that you probably played, кринжовенько. where you're kiting the enemies and they're sort of following you in a big Ще mass. мужичок розповідає But in this таким game, голосом you're in a maze спокійно, as що я well, зараз просто a maze лягу with спати. gravity. Ні, ну мене візуал GTA обожає. It's really a game about Епілепсія, routing. ведаєш, вона так працює. You get to know the levels, you get to know which weapons work with which other weapons, and maybe you find a character that you really connect with. Хей, на based on, на you know, фіфу the вже art навіть or не just the way забивають they на всіх move. конфах. So I'm excited to Навіть share it там more widely when it comes Sony, out later this year. Xbox. Хоча, мабуть, Xbox забрав собі The на coolest thing about завтра. video games Глядім. is that anything is possible. However, it is likely impossible that you could guess what this next game is. У кого хайповоз? У меня... Не. Это у трейлеры. О, хорроры. Tenebris Somnia. Hello, I'm Andres Bordi, and I'm Mason Smith, also known as Airdorf, and we are very excited to show you Tenebris Somnia, our game, which is a retro survival horror with live action cutscenes. Ретро survival хоррор з Блядь. катсценами, заснятыми кино. Ну, реальными, короче. Блять, якого? Чому мені... That's right, these insane Yeah, madmen they- actually put in a live action horror movie made by a professional production company and an award winning special effects team right here in their Pixel horror game. Щось є тут?
хоррор крутий показують, тобто геймплей такий а-ля старий, а катсцени зняті фільми. Третій. Катсцени фільм, а геймплей ось піксельний. Чому цукерку дала? So the story of Tenebrisomnia follows Julia, an Argentine girl who's having nightmares every night about her ex-boyfriend Во, Ivan пішов being killed by horrible артхаус. Ось monsters. пішло And то, she finds out that the nightmares за чим я real тут and now сижу. she's trapped inside it. Гэта Іван. Tenebrisomnia has classic survival horror gameplay that you would remember from games like Resident Evil, but it Значок has третій this підписки. super retro, Так, chunky pixel aesthetic. And Бобер. in order to survive, Julia has to solve puzzles and collect Oh, items and cool. also manage her Дякую. consumables if Дякую. she's going to make it through. Сьогодні на стимі глядели на гэта? Ой, я не бачила. So, once I was playing Faith on streaming, I said, I would like to do something like this. Yeah, and in 2023, Dave Autry came to me with the trailer for Tenebrisomnia, and he said, hey, I want you to check this out, and let me know if you think this would be a good title for us to publish. Well, I had known Andres and Tobias and the guys at Cybot Studios down in Argentina for quite a long time, and I knew how much Faith inspired Tenebrisomnia. So I said, guys, there's really only one way we're making this game, and that's if Airdorf signs on as Бавиться не executive будем? producer. Ні, то Andres що ми was одразу the просто director of one of my favorite у horror short films, кроватку. Alexia, and so Ну, I was мабуть, really зоркою excited. I може immediately погуляти said після, yes. I але... didn't put it together at the time, but I think it was just this Ми weird, з evil Шифрейлем, мені twist of fate подається, that усьо. we get to work together now. Вот пивасная зорка. Годину. Ну я можу ще пройду потім. It's something that it hasn't been done in a really long time, Припиши. specifically combining Бля, як this варіант, я могу retro-style под пивом пойти gameplay Overwatch. with live-action Мне уже scenes that похуй. look this group. And besides filming on sets, they also filmed on location in several places in Я Buenos Aires. пойду тільки у These кровать. cutscenes bring a lot of talent У ложик, from the film пробачте. industry in Argentina and also television and also the theater Я industry. вже усьо. And also the monsters that you see in pixel form during regular gameplay make an appearance in live action, and they were achieved using practical and digital Дякую, так. makeup and monster VFX by an awards-winning special effects team, and Скажи, absolutely что мне no робить? generative AI. The game and the cinematics get really crazy and psychotic towards the end, and I can't wait for y'all to play it. Thank you for giving us the opportunity to show you Tenebrisomnia. Please look for Tenebrisomnia later this year on October the 16th on PC and Пец, я consoles. не зачинила кінці, мені позалітало Retro розне. Nightmares, Real Life Horrors, October Ой, 16th, зараз буду 2026. забивати. Get Чуваєш ready to get your уже groove смак on with our крові. next title, Mr. Records. Two of the game's designers, who you'll meet in a moment, are also its composers. That is so cool. French developer Glitchies has put together a combination of mechanics Yes. and music that'll leave you nodding your head and Ugh. tapping your feet. Enjoy this world. Universio Revelio is what people call that now. I'm not doing that. Enjoy this world premiere of Mr. Records. Світна прем'єра Mr. Records. Hi, I'm Charles. And I'm Valentin. We are the composers and game designers behind Glitchy Studio, creators of Headbangers Rhythm Royale and Musical Story. Our small studio focuses on crafting innovative music games, and today we'd like to introduce our new project, Mr. Records. Не, патата, гэта не мешает This is другие слова. George. He has an extraordinary Они gift. подобны. He can travel through music. As soon as he hears the first notes of a record, he's transported into vivid worlds where he interacts rhythmically with the environment and unfolding events. Sun in your ears, give up your fears. A wide range of musical gameplay experiences shape these journeys, letting you feel the music in a truly unique Це way. музикальний раннер такой. Мені заначу вічно світлом коридору такі екзотаром збирається. Просто йду з усіх сил, не приглядаюся до When he's not стін exploring these столів. musical worlds, George runs his record store.
Every journey У completed меня becomes a vinyl под available for Акенсом sale in the у shop. Минску, Your goal is to блядь, understand просто each ёбнешься. Я customer's сплю needs за всё and match them зачиненным with the right Акенсом. record. Ой, Everyone has their з own way открытым of Акенсом. expressing Короче, what they're looking for, там along with a починається distinct раніця, ось personality. тільки-тільки Their світанок, stories блядь. intertwine with Перше yours, ось creating a narrative світло that is починається, там intimate, йобаний humorous, насрал. and Хто heartfelt. там тільки не кричить. Ладно, алкаші кричать, ладно, до їх ти звикаєш. І не кожен день не кричать. Але птушки Selling просто records без allows you to спонса. acquire new ones to play, Просто forming a ебануться. fresh and surprising gameplay loop. As composers, this record shop setting is really inspiring, as it gives us the freedom to explore a wide range of musical styles. So this is George's life, told track by track. Over 45 songs, each tied to a moment, a memory, or a 45 feeling. песен, 45 We had so much узроўняў, fun гэта ўсё creating памяць and гэтага recording all those старога. songs. And we'd like to Гэта give такое you a quick падарожжа ў яго preview of the result. ўспаміны музычныя. Птушкі о 4 раніцы прачынаюцца. Дятлы гэта самае дрэннае. I knew it was for life. This day became magical. Pieces of you surround І все гэтыя песні гэта вось арыгінальныя песні. Step into my shine. We're a small team of 4, and we've poured a lot of heart into this game. Ну, There's короче, still погулять so much more можно to share about Mr. день Records, саундтрека. so stay tuned for more updates coming soon. Bye! А за $5? Окей. Зараз In the супер spirit of гучно, camaraderie набирається with людей, fellow збираються Canadians, поспівати Day of the групами Devs і alums, and передорож makers of інших пушок. Spiritfarer, here is Thunder Lotus with some exciting ворує. news. Hello, my name is Jen. I'm a game designer. I'm Stefania. I'm an art Thunder director. Lotus, We're from Thunder розпрацьовщики Lotus in Montreal, Quebec, Spiritfarer. and you might know us from Мені our game сподобався Spiritfarer. Spiritfarer. For the past 7 years, Так что we've been working поглядим. on something quite different. Our latest game, 33 Immortals. 33 Immortals, так. Уже How many анонсовано. games have you played where you really wanted to play with random strangers? How many times have you felt the primal thrill of defeating Я massive забыла, что я enemies уже in epic анонсовали. raids without the stress, the grind, or wondering if you're good enough? Welcome to 33 Наступная Immortals, гульня. our co-op action roguelike for 33 players. No waiting around, you jump straight into the action through Самое instant дивное, что даже ты matchmaking. по-белорусски You tear запели. through hordes of enemies sent by God to punish you and rebel against the wrath of God Так, Зорка, together. тримайся. You can play Блядь, solo какой if you want, 6-7, or какой with 6-7, 1, блядь. 2, or 3 friends, because in 33 Ah, Immortals, 6-7. everything is about cooperation. We spent a lot of time designing the game so that you want to play with others, even if you don't know them. There is no voice chat in this game. You use in-game emotes to communicate with your fellow rebels. Combine your strength, whether you're a tank, specialist, ranged, or melee player, Мендрейк, and push ми forward. сидим, глядим, You will die, Так, мы в новой записываем. because with every run, you grow stronger. You'll have to. What you're up against is nothing less than the wrath of God. And the best part, you never face it alone. You face it together. 33 Immortals releases this summer. So come join the rebellion. О, 10 червня Sometimes уже in life, вийде. there are things that just make you want to give up and go fishing. Утка. Apocalypse that ravaged the earth and Oh, left us in a fishing. world filled with Lovecraftian Снова nightmares and рыбалка, mutants да. might just be one of those things. So pop on your waders, folks, Где and grab your один lures. отсоток From Dream Dog, потрохал. this is Dreadmore. Hi, I'm Rostislav Fedorov, CEO of Kyrgyzstan. Dream Dog Studio, and today I'll be talking to you about Dreadmore. Уявіть, у Киргизстані є гульнова індустрія. Так і неблаго Dreadmore is a виглядає. first-person fishing adventure game set in a world where long ago Ну, a типичний catastrophe took киргиз, place, так. changing the land, water, creatures, and the people who survived. Now it is a dark, dangerous Типово. place that is flooded and rotting.
As the player, you travel on a fishing boat that is your lifeline in this world, but that also Так что means киргизам it is your заборонено гульни responsibility to робить? keep it fueled up and repaired. Ты заборонила You can зараз? go on the land, walk from place to place, and meet the people living in this world. Бебель, ты Those что, people can be quite расист? strange, but you'll find that as you'll talk to them, Зараз- you'll pick up зараз мы quests тебя and отменим. learn a lot about the place that they live. The most important part of the game, fishing. We made sure that fishing is not just a simple mini-game. You start by checking the water, casting your line, and then Не you так wait. же ж давно What happens никакой next не про depends пиратов on what выходила. bites. Так я на это карте выліку виявилось, що там болотяники ўсё ж таки Every type of распрацоўвалі, а яны creature так needs маскіяваліся, a там unique па way типу to Казахстан catch ці them. щось такое. The right road, bait, Каб зараз не було timing, те ж саме. and some need a completely different approach. And if you want to catch the rarest of creatures, Ви you'll когось need там to be інстаграм at the бісіть right хоче за place in the все. right Зараз, time. блядь, я Anything you прочекаю. caught will be Ростислав, sold to блядь, traders ФД. who broken down to use for crafting. Зараз Зорочка You can also Рос scavenge and salvage і, блядь, materials що? that you'll find. You use a Слав, harpoon to блядь. pull and float in Я debris. просто буду One man's молчать. junk is another you have То to меня find. отменить. You use a harpoon to pull and float in Блядь, debris. як там його One man's пошні junk літери is були? another БД? man's treasure. АВ. If you won't go too deeper AV? into the game, Мгм. you have to craft bait, harpoons, medicine, and gear. Very often you'll need to make what you need from what you can gather by yourself. There are many things we haven't shown yet, and FD. I'm sure that you'll FD, be пробачте. surprised by what the game has in store, so make sure that you Я wishlist подумала, the ти game запитаєш, and join Ростислав, our там Discord to AV. stay updated and get more Ой. information about our game. Дороженькі, Thanks for Сочі. tuning in and welcome one and all to the world І у його of сорші Dreadmon. стоять в інсті. його написано просто ось у біографії, типу, Сочі Game Developments. We've got some news from a game we've been Mhm. following for quite some Мало. time. It's from a Canadian studio that knows they're retro. Welcome to the end, hero. When would you like to begin? Видите, все тут стали киргизами, киприотами, казахами. Hi everyone, I'm Nick. And I'm Robbie. We're the co-founders of Real Games. Back in high school, the two of us made a promise to each other that we would one day make a love letter to the JRPGs we grew up on. Games like Chrono Trigger, Final Fantasy, Xenogears, the sorts of games that we played right after school, huddled next to a CRT. And the kind of Некая games that РПГшка зараз decided буде. what we wanted to do growing up. That was over 20 years ago. A few years back, we walked away from our jobs to actually go and do it. The game is called Threads of Time, a turn-based, time-traveling RPG. Some of what you're about to see here today hasn't been shown Ой, anywhere я else бачила yet, анонс. including a first look at our time ship, the Needle. You captain the Needle and you fly between the eras Мне and gather party подобається, members як from виглядає. across history. All in a quest to restore the order Але of the все fallen одно Time Knights. покуль Octopath You can go Travel to the вже future, навіть не you can go погуляла. to prehistory and see the dinosaurs, and if you'd like, you can even prevent them from extinction and see them evolve through time. Combat is Блін, ну turn-based, треба the некую kind that we grew трешанину up on. Each розказати, character то, що manipulates time in сьогодні their own way некая with the така goal of interrupting безгіскул enemies' історії, як у How you минулому bend time годі. is key. Нехай As сі are combos шоу, і between ось party ти зараз members. почнеш. Time is a through line for our whole Ні, game. там легка історія, definitely feel it in про combat. дитинство The team that we put together still does вспоминають. not feel real І я to us. хочу We've been able to гэта, find all розповісти, of these што ў JRPG дзяцінстве у мяне fans было from шмат cross-industry, from лялек AAA Барбі, veterans to indie і яны darlings who жылі worked on games цудоўна. like То есть, Shovel то Knight and Deltarune. жаночі оргії, We're also super БДСМ fortunate to оргії, work with виключно legends з from женщинами Japan, були. whose work on Final А потім Fantasy, мені подарили Xenoblade and more Кена. is part of why we're here today. Я з ним погуляла, We can't wait to share зрозуміла, more що about з these мені не legends подобається that з ним we're гуляти. collaborating with soon. І Threads of що Time з represents our женщинами lifelong мені goal подобається to create більше. cherished game experiences. Ніякі Just сюжети the way, будувати. like others did for Я us просто back in the брала 90s and гэтага beyond. Кена, здавала That's our сваїм mission at сяброўкам, Citadel кампу ён, типу, їбав їх Барбі, і я його як проститута просто So that's a bit about us, здавала and Threads of Time. It сяброўкам means a для lot їх to show a барбеек, glimpse of what our ось, team а has потім been up знову to, and we забирала. cannot wait. Щоб я уж, Сутеньорила блядь, Thanks so much for having us, сутеньор. devs. Bye everyone.
А там Кен такий був рудий, блядь, з блакитними очима. Одну секундочку. У леопардовому піджаке, блядь. І у кожаних штанах там просто, ну, там, ну, проститут вже був. І він сам винен, так пронався. Hi, I'm Mare. I'm Reagan. And we're MetaNet Software. You might have heard of our games N, N+, and N++. Today we're delighted to announce that we're back on our bullshit with a little something we like to call N+ Infinity times 2. It's an all-new, online multiplayer-focused iteration of the world's best platformer. TM. And we're so excited to tell you all about it here at Day of the Devs. For those of you who aren't familiar with our games, they're a bit different from other 2D platformers thanks to their unique momentum-based movement mechanics that give them their own distinct flavor. We call it parkour platforming. So you play as a ninja, gracefully and effortlessly flowing through the levels. It's all about pure distilled gameplay and game feel that you can't get anywhere else. Unlike the previous games in this series, N+ Infinity times 2 is not so much about the hardcore single-player experience. Although there will of course be Там a solo справжні campaign for you to hone your орангутанги, ninja прям skills. такі руди, Instead, типу. this one's about platforming with your friends. And if you don't have any friends, Так, no worries. There's Рахана matchmaking. побач з зоопарком живе. We've taken our unique brand of acrobatic, virtual athletic 2D action gameplay and used that as a foundation to build 5 fresh, local and online multiplayer game modes. Some game modes are tried and true staples, some are new to the series, and some are new to the world. Mingle player, co-opetitive. With this game we're really Ouroboros-ing the lexicon. You'll be running around with your friends, luring enemies into your opponents, making the ultimate sacrifice for your teammates, and hunting each other with rockets. That's my favorite part. There are only 3 buttons, so it's an easy game to get into, and anybody can Та-та-та, pick it up ось and вони play як casually at a гриби party. But there's no skill виросли. ceiling, so it also supports legit competitive play. We like to think of it as couch-ready, tournament-worthy. We've been making this series for a Шеврель, ти тут? Або disturbingly знов long time, замітився. and we're very Ну, excited все, to чую. put our 2 decades plus of game design experience into your hands. This is going to be Мало ли. launching sometime next year on all the platforms. If you want to get a taste for yourself, please head over to our Discord and sign up for playtesting. We can't wait to play with you У and see what нашому you think. Мінську воняє лайном, Most блядь. importantly, Просто please wishlist йобнешся. N+, Я Infinity пішла times 2 на on Steam so екзамен the algorithm у doesn't hate us. четвер. Thanks so much, Day of the Ехала, Devs, раніше and enjoy the вийшла. rest of the show. Мені Thanks. воняє Bye. лайном. Потім я Sometimes a game приїхала transports you through the looking на glass партизанське, into a world that you can't help but воняє be лайном. fascinated by. Я думаю, блядь, Our ну next всюди title, Games воняє Beyond Well, лайном. Может does быть, со мной just that. что-то не так. Swedish developer She Was Such a Good Horse Панулася, has что created an не. action roguelite with a Усюди wild, unique весь world Минск that you can воняет. explore solo or with friends. So settle in and get Минск ready to hear the лайно. story of one strange cat. Так. Oh, hello there. Ми це My name is визначили. Morten. I'm working on a small Swedish indie studio She called Was Such a Good Horse. Horse. We're working on a game called Into Dunwell. It's a rubber hose roguelite game. Мінськ випив за Мінськ. Так. Made it! Gonna sit down. I was just about to tell a little story. Have you ever heard about this very unlucky Рахана, у cat? тебя там вечерина будет. Под окнами. Walking around town, and I always wondered, how did he get О, я пам'ятаю, гэта у меня уже было не с вами. Oh, and he spent his whole life savings. His dreams of domination ended up in devastation. And he was popping pills for the thrills, you know. Uppers, downers, Так, and Джаз, я не ж культурний орангутанги все ж таки. Ну, все-таки можна. Больше того, коли ти будеш писати на білоруській мові, то не повинно буде переказувати на білоруській мові, тобто ти будеш просовувати білоруську мову. Ось. Ну, тепер я розумію, Віктора Що? Ще одного виглядає. Ну, так розумію, Віктора Галіки? Я не ведаю, мені подається звичайний платформер екшен.
Це я не слухаю. Фейк Мандрейк, тебе ніхто не забороняє увогуле. It's always a pleasure Хочеш to орати debut реп? games and Day of the Devs Ти that головне потім intertwine the сховайся, personal коли тобі stories of their вирішуть creators. тварний This world бить. premiere Why debut? is intimately special and worth paying attention to. Так, всесвітня прем'єра. Okay, just gonna watch some highlights real quick and check some emails. Так, гэта не занадто життєво. What the hell are we doing? Come on, focus, focus, focus. Могилки. I'm Case, and this is Bub, a narrative adventure game about making art, healing, and New York City. Hey everyone, I'm Todd Anderson. I'm a software artist, poet, and educator based in New York City, and I did gameplay design and code for Bub. Since I was a little kid, I've always liked drawing, whether that was with Мандрик, pencils проблема or у том, что в markers чате or ты scissors горло or не collage, сорвешь. whatever I could get my hands on, really. And I wanted to Бля, create ну a что за gameplay мастатство structure не that робить? showed off all those different styles Єбанешься. in different worlds. The main story takes place in New York Типу, ось City, тут but Bub is an намальовано. artist, and he's constantly Ось bringing the було player into зроблено his з, memories and into his art. So you might dive from a pen папери. and ink style New York City Виглядає directly пригоже, into цікаво a для так childhood само. school hallway and Щось into ці. a show choir performance where he's nervous if he'll be able to dance correctly. It's that approach that gives the game a very textural feeling, and those textures mimic the emotional underpinning of each scene. Там був 3 каточок, years так? ago, Todd and I were making really good progress on the game. We lived in the same neighborhood in Brooklyn, and in the afternoons we could walk to each other's houses and work on Bub. But something unexpected happened, and I got really sick and was diagnosed with multiple sclerosis. And during that time, I lost a lot of my vision, my dexterity in my hands, and it was basically impossible for me to make art. So Todd and I focused on our friendship. And Ну, I это focused щось on типу прям healing. такое. And little by Так. little over time, the old Вельми connections that особисте. had always existed in my brain, the ones that told me how to make things and how to use my Психоделка. hands, they started to come back. Гэта болючий досвід I had a choice. I розпрацовщика. could keep looking down into the bottomless pit of despair, Это что, креветки? or I could focus on how many good things had happened to me in my life, how many good people I'd met. I decided to go there and focus on gratitude, and that's become a central theme of the game. But it's ultimately a hopeful story and about drawing connections between your own hardships and difficulties and using that to connect with other people and appreciate what you have and share it with others. Я би Bub зараз is also з'їла a game about New York креветочок. City. It's a place that both Case and I have Я lived так and made само. work for over 10 years. And we wanted to capture some of that пивом. energy of being a young person, figuring out what Я you з care водою. about and how to say it, alongside a bunch of other people that are just trying to do the same. Не We've been осуждаю. lucky to collaborate with our talented friends. Дякую. Adam Schatz has laid down an amazing blanket of music and sound throughout the entire game. Asher Kurtz has written beautiful additional guitar music for the project as well. Whitmer Thomas, fresh off of his supporting role in the film Weapons, is the voice of Bub. Чортки, ну ось не треба Life соблазнять. used to feel like a coming of age that was never gonna А end. тут не тільки у оригани під вікнами буде Then it all орангутанги. Ой. And our friends at Some Point Sound have built a rich layer of effects that's really bringing the game to life. We're so excited to share this game with you in 2027, and please follow along with us at our Steam page, and thanks so much. Paperfrog. I first met Mike Paper Boxleiter in Iowa over a decade ago when he was making incredible mobile games. He went on to create Secret Hitler, which is a huge success in the board game community. Так, Now he's так. back with a few friends to make a new video game, and they're here to show you a world premiere of what they've been working on. Ой, Hi, I'm Mike Boxleiter, creator of Lazy поділися. River. Woo! Yeah, see, it's working. О, это что все веселое. Позитивное.
Lazy River is a Ну, co-op хотя я на first-person shooter set at контрастах the galaxy's most гуляют. unregulated water park, Water Station 1. The water park is connected by an infinite lazy river that runs the length of the park. Since the water park is on a space station, they can only use special space water. Because of the special properties of space water, you should not pee in the pool. If you do pee in the pool, the pee will go back up into you and turn you and everyone else in the water into zombies. You and 3 friends are at the park for a fun vacation, but one guy peed in the pool, and now everyone else in the park is a zombie. that wants Блядь, to kill один you. поссал You'll need to у build a raft and ride the lazy river бассейн to и the other end of the park почалося. to escape. The first objective in the game is building your raft. It's your floating base, your greatest resource, and the strongest weapon in the game. Start building by gathering inner tubes and lashing them together. You'll have to leave your raft to scavenge for materials from around the park, however. The whole place is infested with zombies, but lucky for you, once the zombification process is finished, the zombies are vulnerable to water. Зомби Fight them with pool noodles, water guns, можно and water водой balloons, and make your way back to the шкодить. raft with your loot. On your raft, you're safe from the zombies. Полова Unless you дочеров, get some блядь, hop-ons. так само You're gonna зомбі, get так само hop-ons. води бояться. Ось ад одної життєвої гульні до If you get іншої. hurt, cook up some hot dogs on the grill to regain your strength. Use scavenged materials to craft armor, turrets, and engines for your raft. Make sure to build something balanced and don't make it too Зацінь heavy. питати. A raft that can't drive straight is a sitting duck. Дітей та на що піздять, Build smart засуджую, and після create кого your own треба custom floating хуярить. fortress. Оцінили. Ага. You'll need to choose your path along the river carefully. The robot security forces will set up blockades and strong defenses. Get too О, close, чорт and they'll shoot хета. out your inner tubes and damage your raft. And make sure not to Зайстрошу. set up the park alarm system. Setting out the alarm will start the park's Ладно, у self-clean меня cycle, which есть will шашлык. obliterate all organic life in the area. That would Нема really ruin your шашлику. summer vacation. Нема креветок. Є Switch 2. I've been making this game with 4 other amazingly talented devs from across the country. We're excited to announce Lazy River is coming to early access next year, summer 2027. Please wishlist us now on Steam. Thanks so much. Uh-oh, I'm dying, help! Alright, we'll have these onion rings before we die. Our next title is as complex and thought-provoking as you'd expect from developers Що лепше Sunset Switch Sister. 2 чи The шашлик? Vancouver-based studio created Peabody-winning 1,000 times resist, Ложок. and their Ліпий next за game is все. looking just as intriguing, innovative, and slightly unnerving, in the best way. I'm so excited to present Prove You're Human. I have dreamt so long of my body Prove You're Human. that I know Щось everything. цікаве. I have dreamt it into existence. They say you think you're human. I am human. Гэта Гладос? Ну, Thousand Times Resist, чи My X name is Resist. Pinky. I also І go by чула, гэта Natalie, добра and I гульня. am narrative designer at Sunset Visitor Studios. In our upcoming game, an AI dares to dream that she's human, and it is your job to put her in her place. Prove You're Human is a sci-fi narrative Некий adventure where you Dreamcore play as vibe. Santana. You've split your consciousness into 2, and you've been uploaded to a digital world to work. On your first day, you head into the office and you meet a giant face extended off of a mechanical arm. This is Mesa. And day in and day out, you spend time Prove with You're her. Human. And through doing rather esoteric Вітаю, captures, Декор. you learn more about her as she learns more about you. Руки ще раз. My name is Daniel Bolio. I'm an artist here at Sunset Visitor, and my background has mostly been in animation here in Vancouver. My first project in games was a game for the Nintendo Switch called Boreal Tenebrae. Animating Mesa is, we're approaching it in a unique way, where we're trying to have this balance where there is enough complexity in the animation system so that she's able to hit all these poses and expressions and micro expressions that we want her to hit, but also have the system
intuitive enough that the writers are able to control a lot of that animation from within their writing documents through text-based macros. And having them be able to suggest animations for her to do in the writing document is sort of imperative to how we want to make this game. Some interesting challenges for Mesa is just how big she is in frame. Like I've been finding that really like subtle micro expressions that usually you wouldn't be able to read on a character, they're all you need to convey an emotion on Messaface. She can be very serpentine, she can be very robotic, but she can also be very organic. So there's a lot of different ways that she can be animated and a lot of different kind of modes that Messaface can hit. Шишка, так? Something is different about Mesa. In the middle of the night, you catch her muttering to herself about a body. And not just any body, her body. И там еще She is тело certain that she есть. has a body just like you, which is impossible. So, of course, you do not believe her until one day. Ну так, не буду тебе розповідати усю історію. This next world premiere hails from Paris, France, from a developer who isn't afraid to peel away the layers of the humanity onion. Париж, Франція. Щось ці нам зараз Video покажуть. games. They should always be fun and lighthearted and designed to make us forget about Тако all будуть the жениться worries на in our lives, right? шинішках. Уже оженяться. Right? Wrong. I'm Florent Morin from The Pixelant, and we are known for making video games about the most depressing topics imaginable, like forced migrations or Самые grief, депресивные or child топики abuse. Also, історії we я made не one роблять годні horseback про riding їх. game, but this one doesn't count. But why would we do that, you ask? Well, it's not just because we are a bunch of mean, depressed French wannabe existentialists. Yeah. Of course we are, but we also believe in the power of video games to tell stories that you will care deeply about. Stories we can't afford to ignore. So let me tell you about Ithaca. In this narrative road trip RPG, you play as Penelope, a 30-something environmental rights lawyer who spent the last decade trying to sue big polluting companies and failing miserably. Today, you hop in your car and decide to drive to a place called Ithaca, where you're supposed to meet with friends from the Earth Protection Association you just joined. A perfectly normal thing to do, except there's the boss of a big petroleum company tied up in your trunk. Ithaca starts as a game where you, the player, have to figure out what's going on. From the comfort of your vehicle, you'll be able to call and text Penelope's friends and family. You'll get to know her better as she pretends everything is normal. And as the story is moving forward, you'll gain experience points that will allow you to shape her personality. Depending on your skills, you will pass or fail checks that will open or close new narrative Гульні routes. You'll завжди also be able to explore your own робили thoughts in search for answers about who you на really Юніті. are. Stop in service stations to meet Ну, with якби ніколи не strangers. спинялись. Investigate Я the про interior це. of your car for clues that may have been planted there. Or call mysterious phone numbers to learn info that will shed a new light on the operation you're part of. And in the end, Соузлайки you'll be left были with the most complicated немало. question Penelope has ever faced. Will she go all the way and finish what she started? Не було котика дівчинок. Тільки був один, я там побачила котка хлопчика. Там в оком десь зачепилися. Questions that feel increasingly hard to avoid. About power, about violence, about the world we live in and how far we're ready to go to defend it. About what still feels possible when nothing seems to work anymore. And we hope Ithaca will be one way to sit with those questions for a while. Carefully and comfortably. From inside a car that keeps moving forward. If that sounds interesting to you, we've just launched a Kickstarter and a Steam page. And we hope to release the game in late 2027. Also, you never know, there might still be a cute horseback riding minigame in there somewhere. Ever since we first showed this next game, we've been eagerly anticipating its release. Well, have we got some news for you? Hi there, my name's Will. I'm part of the dev team here at Radical Forge, and we're working alongside the guys over at Crescent Moon Games to bring you Screambound. Screambound. А Screenbound.
Earthbound. Ой, я пам'ятаю, вона цікаво виглядала. Now, previously, on Day of the Devs, Crescent Moon talked about how they initially came up with the idea for Screenbound and showed off some of the early mechanics. But today, I wanted to talk about the narrative and show off some of the design choices we've made in the game. Боже, ну што гэта за мяусім фіолетавы? Там кот выглядаў вось мяусім, ён быў такі руды, а гэты такі фіолетавы, таксама такі камяк. On the hunt for her missing mother, Lova. Now, after finding a trans-dimensional device called a Q-Boy amongst her things, you are thrust into another dimension. With the assistance from a questionable guy, Small Wolf. На галоўнай прэзентацыі быў Alien Isolation 2, Wolf Among Us 2, Resident Evil, так. Design-wise, we've shown a lot of our first cartridges mechanics, where we pay homage to the side-scrolling games of old, trying to encapsulate that feeling of nostalgia and familiarity within the gameplay. Final Fantasy Remake 3 частка. Revelations буде називатися. Momentum-based movement really makes you feel like you're playing a game from that era. Что ще? Зорные войны были. О, так, з нових було так, 1666 Амстердам. А, так, до речі, цікаво, що це. Ні, ну графіка висюди кайфова. Платформі. Так, да. Калі і будзе Stalker DLC, то ён будзе на прэзентацыі Xbox у нядзелю увечары. But you don't have to wait till then. We actually have a demo going live right now on Steam. So grab your controllers and cast your mind back to a simpler time. It's time to become Screenbound. Не. Это было просто Summer Game Fest. От Кили. This next game's been making the round at PAX and EVO, and we're excited to show the first gameplay footage. До речі, вось 7 числа у неділю, вось магчыма будзе DLC для Stalker, магчыма будзе метро новое. Вось Assassin's Creed, мабыць, там будзе Ubisoft, да. Мабыць, завітае. Крацей, у меня бинго уже падрыхтована. Я спадзяюся, што на знижкі будзе Baldur's Gate 3, я не магу, я ўжо... У меня грошы ўжо на яго адкладзеныя. Зорка, ты ж ведаеш, што Baldur's... Больше 20% не было. За 25. И ты же ведаешь, что Baldur's Gate 3 это тактичная гульня. Слухай, я пераглядзела шмат столькі відосикаў, таму я ведаю, на што я, блядь, адкладываю грошы. Добра. Или так шкада мне грошы. Не ведаю. Вы зразумееце, я па рофлу аднойчы зайшла паглядзець, типу там же, ну, знижкі ёсць на гульні, там бывае просто так. То есть, типа, весить. Я вырашила паглядзець, типу, адсартировать по там ад самой низкой, ад самого низкой кошт до высокого. И там, блядь, самые низкие кошты, які ёсць, гэта порно-гульня. Я просто ебанулась, я глядела, типу. Мабуть, нейкія маленькие проекты, что они снимали такое одно порно, блядь. Ось я бирай нахуй. Ты бо даешь шмат грошей за
одну великую гульню, або ти можеш набити там сотку, блядь. За такий ж кошт ти можеш набити сотку порногулін, і, блядь, і тузать своєму мантіня. People better watch out, because there's about to be an attempted murder around here. This is Apple Crumble. All right, Grandma, here we are. Бабуля. Don't open the door. О, день народження бабулі. І її заб'ють, або вже забили. Hello, I'm Annika from Happy Broccoli Games. You may know us from our games such as Duck Detective, The Secret Salami. I'm the Duck Detective. I'm here to investigate a case. It's the salami. Блядь. However, today I'm very excited to be sharing Все with просто, you я an же сказала, exclusive что там first есть и glimpse of our newest маленькие title, проекты, есть порно. Но порно там же одразу бачно, что это порно. Тому чіпляється, блядь. Так, я чула, що Duck Detective It's your смішний. grandma's 84th birthday party, and one of her family members is trying to murder her. Could it be your stressed out mom, your midlife crisis uncle? Your younger sister Millie has been acting weird lately. Just ignore the weird man in your bedroom for now. We at Happy Broccoli Games are big fans of Шаграэль, Bill and тут Anna. до тебе Been drawing питання. inspiration from things Але like ти тут. Agatha Christie, Knives Out, Mouthwashing, and many more. Ну я сьогодні Reconnect ще with your літерально хвилин dysfunctional 10 тому Explore your мереж childhood за home 160 гривень. and work out who you can trust Здобув. before З it's кравця. time for tea. Apple За Crumble рушницю. is a creepy, cozy walking sim. Червона. Rummage through your 50 family's гривень. belongings and uncover the Продовжуй. secrets they're hiding from you. Apple Crumble is a suspenseful Блін, до interactive речі, story. мені Piping hot таке out of почуття, the що oven. у мене починається фаза Later this Майнкрафта. We hope you enjoy Я не Grandma's ведаю, birthday. жива там Уня And чи не remember, жива, я просто хотела everyone погулять на is a сервере. suspect. Я что-то зашла, а Уня, это же наш такие официальный сервер, его, блядь, Маджан, кто там, признали, короче, кажется, Have you что ever dreamt of a он game where the main mode of interacting супер with the хайп. world is slapping Ось, stuff? я просто your заходжу dreams на have їх сайт, і там бачно, this кілька world людей premiere of гуляє, Turbo і я Button's просто new розумію, game, що їй більше Slap цілить. Там один, по-моєму, чоловік був на I'm сервері. Nick from Turbo Button, and I'm excited А to мені introduce хочеться, you не to ведаю, Slap Out of чогось It, такого. our slap and solve adventure game coming to PC and console Массово. next year. Ну не зовсім масово, просто, блядь, как мне ходить, як душа We're неприкаянная, putting it блядь. back together piece by piece. And we want you to join our family of on-demand experts to Я solve the пам'ятаю, problems of our paying гэта customers звярка, не? with a personal touch. Think you Хто? have what it takes to be a puzzle Ось гэта solving гуляє на ninja, VR, a я rock star who's пам'ятаю. not afraid to get your hands dirty. A loner with no friends or family who'll Вітаю, come looking for Локі. you. Then reach out and become a Puzz Pal today. That's where you'll apply skills like personal tutor, junk removal, dry docking, commercial plumbing, tech support, caretaking, print-based marketing, whatever the hell this is. We'll slap out of it together. Ось, і я Slap вельми Out of It хотіла is an погуляти, interactive навіть comedy да, sandbox не filled стриміть, with а просто silly ось puzzles погуляти. inspired by classic point-and-click Я просто adventure розумію, games. що їбучий тільт. Одно я гулять в Майнкрафт не хочу. You'll be tasked with Разумела. exploring a very odd office building, where each floor is a gateway to another world filled with new characters to meet and strange secrets to discover. Slapping is how you interact with everything around you. And just about everything and everyone react to your slaps.
You'll also Смешная find a хуйня. bunch of useful items along the way that you can store in your trusty Где я fanny pack. бачила, що вона Some на items have VR special uses, була. but of course, Ну, you can ви slap зараз with я every бачу item as Яна well. просто як звичайна The від more you першої slap, особи. the more you learn about how the world works. Ну, мабуть, і VR-режим так само є. But don't expect everyone to be happy about that. Гэта сырок. А не, гэта масло. Ладно. Our team is dedicated to interactive comedy and celebrating the Вы art что, and ебанутые science. масло Up till now, зажрать? we've been known for making a bunch of silly VR games. Я не But видела. Slap Out of It is our first time stepping away from VR entirely. It builds on some of our past work О, while exploring lots of new ideas. газировка. And it's all meticulously Ён толькі handcrafted што to keep you сказаў, што thinking яны and раней laughing at the рабілі same time. VR-гульні, але зараз We've яны spent years адыходзяць ад iterating, editing, and VR. polishing. То бок, зараз And не we're so VR. proud to say this is our dumbest game yet. We're also excited to be working with Я Ben не вельмі Starr. гарна рація, што гэта іх самая глупая гульня. I don't know who you are. I don't know what you want, but of course I'll О, do it. Бен Стар. Hello. Аніме 18 червня будзе Бакі вийде. Ура! We'll have more news to share about Я Slap Out чекаю of It soon. монолог Thanks for фармацевта. watching. Please pretend that you'll buy the game by wishlisting now. Година зорного We promised you a АСМР. lot of world premieres, but it's not very often we get to show you sequel, follow-up sort of things. This next блядь, one что ж is ты from так our buds скрипишь, over in нахуй? England, and it features a Затрахало very уже. familiar cast. Пробачте. Нормик. Hello, I'm Gavin Price, studio head at Platonic Games. Ah, And I'm Chris wow. Sutherland, programming lead. We're absolutely thrilled to be here to introduce you to the next chapter for our favorite Альбо він body сівий, hero, альбо він Super Ukulele Cards. альбінос. Цікаво, Юкалейлі карт. Вони йдуть по шляху Маріо. Yuka and Lady are back, but this time they've traded the platforming for the starting grid. We're hitting the track in a unique style to give karting fans an experience like no other. Цікаво, коли One where вийде above all, Секіро аніме. skill reigns supreme. With Super Ой, Ukulele невідомо. Card, we're building a racing game that rewards mastery of its many mechanics, tracks, items, and perks. This isn't just a Sunday drive. It's a high-speed, high-skill, pixel-perfect racing showdown. Think of it as the definitive competitive karting adventure. It's just a touch more lizard and bat than your usual Grand Prix. At Platonic, our goal has always been to inject a bit of that classic fun and character-driven magic back into the industry. We might be a small team, but we've got a lot of history between us, and as huge karting fans ourselves, we can sense when sometimes things have drifted too far from much of what we believe made those experiences so fun in the first place. Super Ukulele Kart is quick to pick up, but for hardcore genre fans, we're one-upping everything you already know and love from the best karting games and ramping up the skill level even further with new racing techniques, unleashing outrageous Блін, я attacks не on your розповідала, opponents, як gaining я every знайшла advantage possible right up to the хлопчика finish line. білорусіка Not у only that, we Overwatch. want you to be able to have your karting cake Білоруськомовно? and eat it too. With Так. Super Ukulele Kart, О, you'll be able ні. to set up races with an unparalleled Я degree of гуляла customization спокійно, and і тут flexibility, наприкінці матчу у guaranteeing чатик endless ways пише to compete челік, with your типу, friends to конечно, whatever зорка. extremes you desire. We can't wait to see І you on the типу, track and ну test просто ourselves ти, against ну, you too. ми ніяк не комуніцировали, просто, і він такий, конечно, зорка. І я наприкінці поспамила унескладовим, типу, що, ну, я зрозуміла, що я зорка білоруська, блядь. І він додався мені сябри. Блін, я йому розповіла про наш білоруському твічі, поскидувала на вас посилки. Ось. Чому я займаюся, блядь, маркетингом, блядь, білоруськомовного твіча, я не ведаю, блядь. Чому я гэтым повинна займатися? Thanks for watching. We'll see you on the starting grid. І Can't wait to я reveal не more здала features його. soon. Його сябровку. Ні. Такий милий хлопчик.
Вось. Але мяне ўпершыню прызналі, што я беларуску way from Poland. дагэтуль We've мне got some news пісалі from the creators of харваты, The мне Invincible. пісалі чэхі, што у іх ёсць таксама зорка. Таму што у мяне напісана на лацінкі зорка, а у іх жа там лацінскі алфавіт. І, карацей кажучы, для них зорка гэта святанак, вось. І яны думалі, што я таксама іх, але я не іх. Вось. А яшчэ мяне адзін раз захейціў нейкі мужык, што ён пабачыў зорка, і ён мне напісаў штосьці пра Немігу геймінг, гэта наша мінская кіберспартыўная каманда. Я распавядаю для чаціка яшчэ. І у іх ёсць акадэмія зорка, там расцяць маладых доцераў. Вось, і чэлікс мне начаў пісаць, што Неміга геймінг лайно, а я да гэтага нават ніяк не падыходжу, я ўвогуле, не з Немігі геймінг. Мне похуй, я ведаю, што яны ёсць, але ён мне пачаў пісаць, я яму говорю: мужик, ад'ебісь, зорка з беларускага, гэта звезда. Не ебі мне мозги. Вось. Дзякуй за фоллоу. Смол, блядь, Смайл. Смайл Wolf Games. So we keep going back into the fire. Не змогла прочитать. Так, з Беларусі, не з Хорватії. All right, listen everyone, let's put our skills to the test. Evacuate! Що відбувається? Я що, вже 9-й сон бачу? This next game is the latest in a series of well-known cooperative puzzle platformers. That's right. Блять, а It's time for чому another. смайл коли смол? А чому не Смаїл? I don't know about you folks, but he's really trying my patience. Смол, Wolf Games, маленький волк, огульня. А ён хоче улыбатися. Once upon a time, in a distant corner of the kingdom, А, блять, чекайте, я только зараз видела, что смайл. and unknowingly bound their fate to the Ну ладно. realm's greatest heroes. Who are you two? They must have somehow tampered Гэта with трайн? Trine's magic. Новий трайн? trying to replace us? We're just as baffled as you are. The heroes of Trine are three. Юху, новий You don't трайн. need to convince us. The last thing we want is to be stuck with a trio of fossils. І правий камінь питає, що піде, що Invincible робила. Так, але я не гуляла у Invincible. Hold on, everyone. Watch out. Don't underestimate us. That's right. What's that? It's another magic beastie. The more they traveled together, the clearer it became that the young siblings had been keeping secrets. Some of them much darker than the rest. I shall see you soon. Коопне? Трайн завсёди коопне. 6. Яка франшиза, капець. Put on your detective caps for our next title. Italian developer LKA is known for their atmospheric, character-driven games like Martha is Dead. Their third entry, When Sirens Fall Silent, looks like it's going to be an upgrade of everything they do best. I can't wait to dive into the mystery on this one. Check out Видите, When что у Sirens меня Fall такое дежавю, потому что я памятаю то, что мы с вами в минулом ходе сидели, так само была ночь, уже раніца,
І у Overwatch було полювання на лутбокси. І зараз, ну, і я потім пішла гуляти у Overwatch після, типу, стриму. І зараз то ж саме, там є то ж саме, що, типу, там знову полювання на лутбокси. І я знову після цієї хуйні пойду, блядь, у Overwatch. We aim to shine a light on their Дежавю. suffering because they deserve to be heard, Просто and also йобнешся. because their stories are still sadly relevant in today's world. Holy shit, what happened here? Holy shit. You hear that? Oh shit, Kid? oh fuck. I bet he's exaggerating. Come on, let's get on with it. When silence falls silent Тільки is в a минулому dark годі мені psychological треба thriller було with our питання до undertones set in the екзамену early вчити. 1990s. А в цьому годі у The player мене takes on the role of автомати Mia, по a rookie police екзаменах, officer тому who мені is нічого не unexpectedly треба. pulled into a Ой, major ну case всё. triggered by the rampage of a serial Ну killer. все. это? У мене знижка в цьому годі на едукацію 60% буде. And the Замість boundary 40. between reality and supernatural grows even more blurred. We Віншує. address many complex and controversial topics that we believe deserve more attention, like human trafficking, Дякую, Бен. addictions, trauma, Муа. and misogyny. That missing girl in the photo. Are we going to save her? It makes me nervous to think she's depending on us. Yes. I'm sure we'll be the ones to find her. And you will become the new commissioner. Instead of that pathetic little man. I don't know Добираєш about that. Смолвульф. You like to fantasize, huh? Characters are at the Smile. core of When Silence Falls Silent story, and we are placing a strong focus on character interactions alongside a structured Тільки, на and жаль, rich gameplay її experience, це або including виритує, branching dialogues, виритує investigation так, mechanics, exploration, відпрацьовки, environmental так? puzzles. Я ж на платке все равно вучусь, у меня просто знижка идея, я меньше... The UV lamp has Слушай, shown up даю. large traces of blood. Why did that man bring me here? Мне ніде після an університету important працювати не треба. Based on Full-time previous streaming. choices, the protagonist's inner fragilities will gradually emerge and significantly change the way the game's story is experienced. Ну, чорт є, я не веду, який год ти вчився. Наскільки пам'ятаю, ти в БДУ вчилася. Я не веду, як у вас. У нас все легко. У нас знижки, у нас автомати. Ну я, блядь, пахала, як йобнута. Я 2 наукових артикули написала за 2 ночі. І курсову за ніч. Thanks for watching. Thanks to all our sponsors for making О. this possible. Thanks to all our developers for Що? making and sharing their games with us. Як And я thanks to говорила, you. годинки. You can go wishlist these games. That really helps the developers. And I hope you enjoyed all the Electro Surprises. Не, напевно, так само. That's the cool one, right? That's what we're going with. Thank you to our generous sponsors, without whom Day of the Devs would Так, not ну я exist. дослухаю їх. Battler Games, Я так само. 47 Communications, Ось, ще розвітатися треба Idea з Xbox, маленькими. Razer, Sony Interactive Entertainment, Summer Game Fest, Пробачте. Unity, Wired Productions, Церт Моц and просто. Exola. If you don't know who Невероятная. Exola is, they love indie games and are building a brighter future for the industry we love. They connect all the tools, systems, payments, and web shops Раздался to the video games стиль industry. Explore all the things you need to launch, Добра. brand, and win with Exola. Кризей A каже, super-duper всім special велике thanks to our дякую pals at за Unity. те, Are you made with що Unity? були з I нами. am. And a Ось. very special thanks to Dose One Всім for добра, all the всім beats, солодких music, снов, and peace and love, And дороженькі. a special thank you to Дякую всім, Jeff що for прийшли. continuing to shine a spotlight on Так, indie так. games. Сподіваюсь, Day of the завтра Devs is a лепі буде. non-profit organization that survives Так, and thrives всі due to молодці, generous всі donations from красавці, sponsors, блядь, individuals, що ще мені вам developers, сказати, and не веду. publishers. So if Ось. you are one of those people and you Всім feel so добраніч. inclined, we Ну would ладно, love чекайте, to зараз receive я your не donation at догутерити, блядь. dayofthedevs.org. Thanks for watching. Що, дохутрили? Ось. Я не веду, завтра я буду стримити мене, але похуй. Ось. Всім дякую, peace and love, дороженькі. Все. Всім б. Все, я так само. Я так само скончила.
body.